mobo emfa ne doba mezi aso amen adofon we dey body tetew yes and a preachy topic na ye de ba no ya to dini say Adom Ngye Nkwa Atemuda Adom Ngye Nkwa Atemuda Adom a wo di wani atoso won okay Ngye Nkwa Atemuda ene wadom mre amen ti say ya ncheche mu ankyerɛw na trase na de wani to adom so a obedi do konkwa tiema ye beba mu ntam se de be ya ntiase ye beba hwe de atwa konko kan ha me patwa asem we asem bia awura gan awura wi asafa na nyina ene obi bia na no wo se ye wadom ase ye ni mrase ye wadom ase ye ni mrase ye wadom ase ye ni mrase no otiaso dem no wotwempra ye wadom ase ye ni mrase otiaso dem obi ekobia peteshiba opepe sign writer wabecho dan say God is king apeteshiba cheso nyame ne hinzo onye den on apeteshi ubisa no ye wadom ase ye ni mrase adom ase ye ni obi se ye wadom ase ye ni mrase ntinu ubehye Kristo di ba no wa short skirt am open front open back open side and side and onam Kristo no ye wadom ase ye ni mrase ye wadom ase ye ni mrase nti Kristo ni ba timisha ya mawe apuskele nke 5 minutes curfew alampan ye kodi ye oditi asori fie wapona nim se ko na chitu Fanta face Coca-Cola body ubisa no se ye wadom ase ye ni mrase ene ye wadom ase ye ni mrase nti obiti aso dem nim chi kochin rosu nyina no abewie na so dem eye be ko babu ni ye kocho kunkunu ye biebem ni awese Adom Ngye Nkwa Atemuda na ni Adom kra ne dian ya ka Adom ya de ba de onim wei na ate Ghana na adwi peteshi anya me bebie mu akyerew yes na akotra peteshi ba na wi peteshi ade nyansa ya dan ato wi ase na ya timu sa no e prikwa na wi ya yes Bible ka asem no kwa wa wi asem no ka o se nane wadom mre wo de obeti nsem no yie pa ya ka Adom a ma ye benya din Adom no orofo asem no mudo de be benya Adom no asem no mudo eti uka Bible no a no ampepe mu a the problem baba one pepe mu the problem baba eti be sam bebre yen kwotwo kunkunum na twokunkunum bie nsam na ni nyadan ema yen amen hallelujah amen amen yen kwodie bi ewo Exodus chapter 19 verses number 1 it's not chapter 19 koso verse number 1 koso etifia sem no ko omani drusina koso omani drusina eda Israel for si free mizima asase so eda Israel for si mu free fa mizima asase so hallelujah amen kan obiam nyanko wo say omani drusina ko eda Israel for si free mizima asase so the bosumi etosumi ensa pepepe eno budu sina sere so wo se dian eda Israel for si free mizima asase so koso e the bosumi etosumi ensa pepepe eno budu sina sere so eno kodu sina sere so omani to free referendum no omani to free referendum no oba sina sere so oba sina sere so abechi nsraban eno be chi nsraban awo sere no so ho awo sere no so ho Israel for chi nsraban Israel for chi nsraban awo be penanimu ho awo be penanimu ho na Moses furuko Nyankopon ene Moses furuko Nyankopon nchen Nyankopon furi be pon to frɛ no sɛ ene Almighty God Yahweh eka kire Moses sɛ sɛde ka kyɛ Israel for nie ɛne Israel for nie masam yin komasu mora ma hunu dia me yɛ no ma mu dia me yɛ Misrim asase so ɛne sɛde ma so mu kɔde ene sɛ me so fo mo kɔde ntaban so na mede maba me nkyɛn ene mede mo aba me nkyɛn na afei sɛ mo betie me ne na mo di mapam so a ɛne mo ba yɛ ma hodi afiri aman nyinaa mo di ɔman Israel ne ba na hodi afiri aman nyinaa mo ɔdɔfo ti aye na me na nsase nyinaa wɔ me ɔno twedi ampɔ ya wɔ ne na nsase nyinaa wɔ no na mo deɛ na ɔman Israel deɛ mo ba yɛ asɔfo aheman ɔhɔ na ɔbɛyi na asɔfo afire wa sa dan ɔman ne dan ɔman kronkron ɔman dan kronkron ɔdɔfo tie eti Nyankopɔn tusu Israel ne ne man pɛ ɛne declare man aka nyina sɛ Gentiles asɛm nyina wow wo Nyankopɔn tusu Israel pɛ ɔfrɛ ne ba mu pɛ ɛne declare aka nyina sɛ Gentiles etu Nyankopɔn de Israel si middle of the world wo scientists yɛ calculation na ɔkɔkyɛw bi ɛda de ame no Bible na me de madwuma oh yes men kan me nyɛ scientists ɛna me de scientists anu asɛm ɔmo wi ase da Nyankopɔn's Israel man or the middle of the world yes unim baabi na asase pem na nim baabi na asase hyase ɔmo nim baabi ɔman no ɔde awa fire ne dia no ɔde ase two kinds ake 5 Ezekiel chapter 5 verse number 5
Sanya ko posie de. Se oba di nyanko posie ni. Jerusalem yi. Wasi Jerusalem e wo Israel man mu no. Midnesi amanaman tam. Wodi na si amama nyina dan entam. Na nsase nyina twa no sia. Nsase nyina twa ho dan. Asia. It is at the middle of the world. Yes, yes. Bible na kawo. Dukrem. Et you go put your mind in serious thing. Yes. And when the can say where your mind come. Yes. And here can o sin safi atwa wa hye nyina no. What you dis here then Gentiles. Ya manamamfo. Wo Holland, wo ya mamamuni. Jamaica, mamamuni. Everything France, amamuni. US, amamuni. Spain, amamuni. Germany, amamuni. Italy, amamuni. Denmark, amamuni. Ghana, amamuni. Togo, amamuni. Nigeria, amamuni. Burkina Faso, amamuni. Côte d'Ivoire, amamuni. Mali, amamuni. South Africa, amamuni. Zimbabwe, amamuni. Zambia, amamuni. Congo, amamuni. What declare you now? And what do is an iron man concron? Yes. Dear, a man no because say be a utility an adrenaline of fun to say, eh, so me and Yamia Samoba or never. Udika. Udika. Oh, yeah. One fire. Udika. One fire. Obagyemang amen. It was a man mining na. It took a bamboo. Bible can't send me a child. What yes, yeah. And when we say, when you put for Israel, and you had your beer. Or this is an enemy. Okay. My Israel, or the enemy. Hallelujah. Amen. And not tell me some, and the man some. He found away in first. Obeying what Israel. Yes. At the young baboon, when you put the instructions, rules. Am I Israel? Yes. Next name more Gentiles. Yes. I didn't hear. And you know, what boy and dear. Next so no masam. One family Gentiles. To get the 71. The baboon. To term 7 verse 1. Was it only a man in Fanyonko? One Nakasano. Yanko. Yawa Nakasano. Yes. Was it Ninkasan? One day a man in Fanyonko. Was it Yankupon Braisa for so many women from Fayonko? Say, I already Yanko. Maybe some question. Okay. Now, how many Fayonko? One boy. Nyanko point Korea. How many Fayonko? One boy. Sister, brother. Me preach Adom so much. Yes. My Buddhist statement is from Old Testament. Now they are reviewing New Testament. Now when I want to transfer them, I'm going to that's what for town number 4. I can just say Adom na bajo. That's why I'm in. Man, you go from left to right. No, just one you be young. Yes. Who can say Adom na bajo? Hey. No, be a quarry or be regular to Adom. No malakwa. Admarakwa. Admarakwa. One Tiadum Nase. Yan Kaobi. Debbie. And we are Bremu. What the other can walk? Kababum Namanka. One day a man in One go Fanyonko. put Bra Gentiles no. Or Braisa for say. How many Gentiles no for your Say, Yanko Pond, who was a self of so. Watch the Papanica. Say, me do was as Namoko Fanwa. Name Pama, I'm a pay free when him. Now, all Pama here for the one boy. It's for. Head your body. Gigas for. We share the gas from Nkwa. I'm for. We share Hitty from Nkwa. We share Amoli from Nkwa. Kenna for. We share Kenya from Nkwa. Paris for. We share Paris from Nkwa. Heavy for. We share Harry from Nkwa. Yabusin for. When we ancient names. Abel modern names. We share for. Yabusin for. Yabusi from Nkwa. Am I informed? A man would do one dinner to catch you now. What Yanko Pony, what Yanko possibly you want Mamma. Mukum. He for the one about Nyanko. we are sure. Monsawa Passa. But the one sound passa. Muhu. Now getting no bad in the Poco Town map on my back. I want to hear Ubakasetia Papano. Ubakasetia Papano. Were you a man back with the idea? Yes. And what declare can you see a Gentiles? And the mamma when you jump quite your party, not can be near from Debbie. not can be near from. And you pass a Peter Becca and Second Peter chapter 2. verse 12. Verse 12. What's the say? What's the enemy? Was the year my memo for? Yet the same way in the other. Until your case will be bought about Bonnie. We are see from one. Yeah. Never put declare in there and we Abraham or declare some memory. Yes. Yeah. And that's what the G. I didn't come and see a dear. Or the Jew and Yanko Pondia. Not one genie. Yet you had not quiet to my memory. Yet not what Jama to Tima memory. Yeah. And when you go upon say, Sabra no declare Gentiles this way. Yet the same way. Yet the same way. You stood it. You see a bind your boy and say, but she say, Atemuda
Tete wo shamba mumunia o de James straight no curve no bend Nkwaje bia ni hot edi ma no aposonsom ne nkwase asam nko a ene afidie yo nko na gentas ye dai ye namu ana papa no so antia yen ye de wa boy Atemuda wo kwhye yen eto man no wayi dia ne man no so man nko na obo ho bra so man nko na omo mahade so man nko na odi nani na dum bia dan adum wo mu a omo di na hade so orofo so wo tie preaching yi a wo be yi wadwuna fi adum so no ahwa shabra papa bia dan abo nani wadum re nani nkwaje da obi ka chawo se Atemuda dia don bajiwa ka che sa apostle quote ma se me so oboa on check Bible mi ye so for ko me so on check Bible dey ye eti topic ni say hallelujah adom nye Nkwa Atemuda wo de transport ni to adom so me say adom anya dai nye Nkwa Atemuda eti na me no ka wadom no nsam na be abobra bia ababo pa bia dai ababo yanko Psalms 147 verses number 19 Psalm 147 verse 19 oyina sam kire Jacob oyina sam kire Jacob oyina sam kire dai Jacob oyina sam kire Jacob na ordina shede na Atemude hallelujah amen me ka hanu mani age oni ko poso dai ordina shede oyina sam kire Jacob ordina shede eni na Atemude etuma o man Israel eni ma na shede o ma bi anya yes na shede na Atemude o ma bi anya odina ma o man Israel onye o man biara sa da bi enu wa yo sa da na Atemude no so na Atemude so o man biara ni munyi Awurade aye munyi obade ya wa aye yes na Atemude obi o ma bi anim na Atemude o ma bi anim hallelujah amen to because o van Bible no to ntwa ne anwere ona Bible hallelujah odika Bible ma no yesu ya me dada odika odika munya ne yemfa man hallelujah amen onyankopon twediampon yawe of a man back. Quotation ya medodo 147 verse 19. Osi oyina sam kire Jacob. Oyina sam kire Jacob. Ordina shede na shede na Atemude. Ni na Atemude ma Israel. Ma Israel. Onye oman biara saada. Ni wa ordina Atemude. Na Atemude no. Na Atemude so. Oman bi enim. Oman bi enim. Ete sei no. Di esua dia. Obi ka se mo fa Israel fo Bible nya dai. O kasa wapu Nyankopon. Oh yes. O kasa pe wapu the creator. Yeah. Eno na me de Bible pepper nsem wa kire wo say wo Nyankopon twediampon ya we no o ma ba ku no fa de ye ne man no munti asem bi okan se bi wa Deuteronomy 15 verse 1 Deuteronomy 15 verse number 1 infrinction so bia ye munti asem yo kan ja bibiri mu che o se Israel ni bia infrinction so bia wie ye den ja bibiri mu che infrinction so wie ye bia ja bibiri mu fa che se de wonya mu nche se de omunya mu nche ni o de fem ne bia o de bibia fam ne nyonko Israel ni bi ko fam akobo be se on nyonko nchen ya on shani se ontua na nya 7 years afache no enya infrinction so fache no one day ma be ye preaching bi afa biblical event ho and na Roman for ewiade hye calendar 28 years bia no as a say bosomi bia repeating afi bia mu hye repeating no yes ma be ye teachers a kirawo it is abra me kasa yi unimu a me kirawo ade bi 1964 yeah 1964 calendar and ye be use 1992 yes. 1992 calendar and as I say ye use our 2020 yeah 1993 calendar and ye be use no e 2021 1990 1994 calendar ye be use 2023 unimwa yeah ye be use 2022 it is ye use 2020 calendar we opa go me baba ye preach a chawo ma chawo say event repeating 28 years yeah. Na biblical calendar no emu hihye no de ayaduma emu hihye ne yaduma event ni mu nsam no uguru ebe yishi se we no yes na lot of forecast atimi atrase emu se number we 10 years yeah it's a lot of forecast at grandpa no omutumi asu anyansa bia fi baabi it is obi catch me say we be shan come say 2020 nso be to dodo a ebe to a onya de okan no ko check 1992 yeah amen amen we are not checking you 1992 yeah repeat it 28 years now 28 years biblical event ni kasa wa when you go pass one day bia any so 100 first saying one day bia any so day 1000 years na 1000 years here any so day one day it is 28 days out the year month no and what be see 774 it is 74 yes 774 make what my head because me you teachings you know what my head pastor papa kwana mo nya ncheche na ko fini amana dodo aji wofrim sia die as what my head I can't connect with teachings naba
me highlight you ebaba influence so bia it was influence so bia wie ya jabiri bi mu cha said the one yam nchani said the Israel ni nyam nchani or the family bi or the bibia family bi a wodi bibia family nyonko na nyam influence so no on send nyonko na nyam so nyonko no ana wodua ni se wontua every say ya pa na de cha pa na nyonko pa na de che e de ama ono ano se fa cha no ona na ni de obi na Israel bi sa question se papa na amamu ni de se odemeka Minya na se memfa ncha no. Sane no dia na oluma beka, oluma bie na no se mamemu ni de joso no e mane na ntingwa anya dan enka fam. Sane no dia. Sane no anya dan. Ontua. Na so bibia wo ni nche ni. Unye ize ni de wo kadia. Facha no. Eh na wa na boy yan. Moya so se papa no boy yan. Ono boy yan dia ni asem ni mu odu o. Asem ni mu odu. Sister, brother, papa mi ye. Never posi say need your do kasami ye facha no. Mama mu ni 10,000 years cra jiwa de. Oh. Boni ban? Say ni trim poni so boy en samwa. Yes. Atemuda be dan. Na ke se nani su kwa hu keke. Me kan baba na me wra ho. Nani su kan Isaiah 40 verses number 11. Isaiah 40 verse 15 to 17. Isaiah chapter 40. 15 yanko. Verse number 15. 15. Was it amanaman ti se bokiti hu su koko. Anwan 70 osi dan. Amanaman mu fo. Omo ti se bokiti hu su koko. Ye ti se bokiti hu dan. Bokiti hu nsuo. Obia utimi de bucket, with the boat drum. Na dia sensuo. With the boardroom na the sensuo na oba sensuo ni bi dan ene nam bucket no so dan ko wadi no ehunda o se pono sa no hu yen ohun ye nsuo egu ye fence drum hu ye nsuo esan bucket ho tia so koko na ni beji mama mbudi bi hu a eye 1111 bi na ni ji o manya mama mu fo nyina wo bom se insaniam futuro insaniam dan futuro amanama nya hwi won ani mo se nyankopɔ se ya mama fo ye nya dan ye nya hwi won ani ye nya hwi won ana utiri nkwa wo ene ye bodin wa ha ye bo nyankopɔ din wa na mama mu ni a wo ye sumsum ni no a wo nya chafa ni bi no wadum bredi no wo nti adum na se ma wo bia dem adum no kwasha Atemuda da woni so briw ye woni so briw wo de tie babo no amanama nya hwi won ani wo amanama nya hwi won ani obuom se obuye ngentas ni se ade anya hwi ani ade hunu tina bibia ni a o se ni woni eze ni de ja no woni mama mu ni de joso no wo mu yai samne mo du samne wonwa me twani straight down waba ye me si kowa de bi obi si Yesu Kristo ba ya no me answer be ko no me kwa cancer bi ewo eye Deuteronomy 14:21 yanko Deuteronomy chapter 14 verse 21 yenti obo ade asem we are not kwa Genesis no what friend say Leviticus 32 was munni abuafunu munni abuafunu onye ko ka cheze afaso omnyere munni abuafunu munwe dan munwe abuafunu munfama ohwoho na pata ohwoho obia wo hwem wo fie bia for ohwoho no tu trim ohwoho for ohwoho no tu trim menwa abuafunu odi Israelfo no se wona hyede no wo na mmom no ohwoho no de ono ni ahyede bia edi toma ohwoho anase toma onanani keso ndi onkowe na no menye dan wo de oyo man kronkron ma me wo de mo yo man kronkron ma me ade no Yankopɔ anya ye gentas ne sa no si Israelfo nya abuafunu mo meton pa ma ye Israel ni no we da no ma ton abuafunu no de ama ye gentas no se toma ohwoho to bia mfa ohwoho tuntrim no bia nsan for onanani nya dan ma be repeat ohwoho e wo New Testament ma be repeat onanani e wo New Testament the New Testament I be declare ohwoho no ene onanani na kire oni pa ko oye dan okom ho asema kire wo odofo mo ani mra ho so me ma me papa ne no wadom mre ne no nkwaje da e mo bi na da nka nchosi di adom na bejew osofo yi adom semfiri wani uka adom asema ma nipa ni hu se na adom be no ode hwi no ma nipa ni hu se na adom be no ode bo adwaman no ma nipa ni hu se na adom be no ode win petition no wo se na adom no kan se gugu adom na dan asa ncheche ni nya se mo de Yankopɔ di adom no ba tu timi di body bi ese ka wo body nim Yankopɔ di jawo we jawo was adom dem eno no jawo I was abody nim wan fa nkun se fa se sawadene to ya no se chale wa fa Michael wa koso tre we mi bi anya ye die nkuru prako wakum wa sebre no kwa ti wa wutie mi ne no adom re
na no Nkwa da nya Atemuda ne dia no beje wo Adom ni say yen Gentiles yen kan ho na fa de ye de abeka ho yes Adom ni say yen Gentiles yen kan Nyankopon sam wo yemu na fa de amamem fo ye kan Nyankopon asam yes eno ni Adom no yes and Adom ti Adom na ba yen chen yes say yen kan no na fa de yen ko kan Nyamsam na fa de yen kan no ye metie Nyame asam wa Adom bra ni Nkwa bra ni ye ho ntuma nso no wa ye den ani so kan se bu se kaw na ka se wo twan ma judgment day ye de Adom abade a ubedi wo dokon den kwa Exodus. Map asofo na dokodoko sem wo banum nu omo fa dokodoko sem nyare ayu Exodus 22 nema akraman oso won tontwema ade yesi tomo na nani sa tomo ho efe ni we se tomo nkraman se no ho wo ni bi timi se saba yan kraman okay if wadwu nkobo kraman wo dabi ho stomo ni mo na kacha mo wani mra ho so papa no body no boy no na hyehyɛ no wa shato won emu do papa ade be ba bo be wa sam no be ka asam ne be yini wadi o yini wadi o Matthew yankwa se wa o Matthew chapter 10 verse 5 Matthew 10 verse 5 yes Kristo aba asma for the juma ko dumienu yi o se dumienu ene yesu suma wo o hye won se ene o hye won se mum mane nko amanaman kwan so o so mo nyadan mum mane one side on ko di a friend say Yoruba on hallelujah amen o kan second o kan first Kings then kan tam ko First Kings chapter 11 verse 36. What they can 11:36 now. Now we are not also with fear with master kind. 12 verses 24. First Kings 11. Verse 36. Me chawa dey bi wa. No punishment no. Na boso nso ko punishment no dey punish no. Yes. No say oba no. Obedi abusuakuo ba ko mienu peso. Yes. Jerusalem kroi. Abusuakuo du na aka ne dey be free wonsa. Yes. O say Jerusalem kroi mafa ene me yi afa. Sabi di abeto no ofa ahonkwa yes ana ebusu ko du ko di Yorubiam nche Yorubiam so som bosom to kan ho chapter 12 verse 25 verse 20 kan yanko o see Yorubiam abosom ko Yorubiam achiche second Kings 12 yes first no First Kings 12 chapter 25 no kan Yorubiam abosom si Yorubiam abosom Yorubiam achiche second Yorubiam says achiche second na Ephraim be so enotna ho Ephraim be so no kotena no ofro no ko cheche Penuel ofro ko cheche Eva Penuel koso na Yorubiam ese na ko se Yorubiam se na ko mu se afen na ahenie no ebesa ko Jacob on prema ne nko da the big on prema ne nko the big ti kwa be no be busu ko du na ho o ti se oman free ko na yenim na so man free ko back no ko pa fodie Nyankopon a kwa eno oman yakuma beda ne oman na kuma beda ne ko Nyankopon nchen no ma ko Abraham nchen kwa Yuda hene ne nchen kwa so e no ma kumi no ma ku ono no ma san ko Yuda ne Abraham nchen no ma san ko Yuda ni Rehabiam Solomon ba ne nchen yet ohina kuma tu ye enti ohina kuma tu yi eno o yes ke na ntwe ba ne sa ne tin me be yes ke na ntwe ba o ye na ntwe ba mienu o ye ni na ntwe ba mienu eno ka kire o se eno ka kire won o ka kire abusu ko du na aka ne se mo fra ko Jerusalem bia mo fru ko Jerusalem ma fru kwa Israel hey Israel me ka kire Onyankopon a okoyi ufiri bi se ba ye no akwa fucking papa wa uti wa amana su ba ye no o se Onyankopon ko mu fi Egypt ba ye no onu ne onu ne bosum na ordinary wo o ba ko si beta enye nne na nkofo tu bosum di wura so fi o wura ha ba na me nkwa o de ba ko si beta fo benye no mu ja kwa hye efa e de mo bosum no strategy wey na Roman for fight we need the whole world eto ya soso bia fie eto ya soso bia fie odo omani ni na mu bia na ofiri lewi fo manu no kwaso e odo mo sisi so asofo sisi bosum so asofo yes san strategy wey eno man create afanti wo de tede o kan obeka ho to aso a waso to aso den na Yorubiam o se da ponna bosumi e to so enwochi no so hye na e de ya fa hye da yes bosom ni de to so dudum bosumi de to so dudum se da ponna yi ena Yudafo o mo de ba afode am afode ko tie so no so ya ko ba afode adu so ko ba afode o bosom so eto o mo yes how better eno mo de ba afode ama na nchie ba wa ye wa ye no eti nyago ko declare am say mo ye Israel for no so ma ko di Yorubiam achi yes ama sa brei mo so bosom dia me come why then afra Gentiles and you to din Samarias yes Samaria for nti Yesu person for do mienu no obra Gentiles no o sa bra Samaria for because ablaba Gentiles ne bon the same ablaba na Samaria for then how won't you hear that if any what you hear hallelujah amen kwaso na menko
Wasi. It is an Yesu Christ. I won't let you that for no Nkwa busu. Mun sheni Samaria krobiam. Wasi Yesu catch yourself when you say mun sheni Samaria krobiam. Nemum. Mun ko Israel fie nwan. Mun ko Israel fie. Why don't chain? Why don't chain? Ne busu kudu. Akwa di Samaria fo. Akwa di Rahab yam chain. Amoma ti omo man. But ya 722 BC and as I hear a divided. About the manti as Amen. On Vanessa Count. Yachi kwa Yesu aba. Mezi aba. Obetri ya no. O power for do me no mkana samwa. Osmo mane nkwa mama kwa so. Na mama mfo yati asam na yen. Enye. Na bi ni papa po yen. Isa for bi ekodi mama mfo ahihye nkra no. Wosan po mo nso. Enum na mama mfo na te papa ne nkase wo ye wonders. Ti obi mu kwa pray so mbenya ayaresa free ade nkwa ne nchen. Omo ba Yesu meka asem nkyerwa yenti asem kan Matthew 15:21 verse 21 koso ababawa bosunsun ni bi ayaresa oso wan ababawa bosunsun ni bi ayaresa ababawa bosunsun ni bi den ayaresa kwai Yesu friwo ko tiro Yesu friwo ko tiro ni sidom famo na hwe Kenani baby oh free patam ho obetietie mu se se awurade David ba humi mabo na hohomboni bi ha me baba idodo nanso Yesu amoa no odofo bi pa chaw osi Yesu anyedan wamuano sister osi Yesu anyedan wamuano papa osi Yesu anyedan wamuano oso franza osi Yesu anyedan wamuano bra mo trust them na mo dem nya dem pe mo trust chicheske mo chiche tade fo na mo nkaje sa adumara kwa adum no wonu mu ani Nyankopon chan wanu na ade ka adumara kwa wati alaji gu sabese ubi gawa no awadi mi akumam amen ofani senkaw amen wasi Yesu amia me no ena suafo ne besresre ne ka che ne se awurade jane kwan ma ne ko so mu nim Yesu oba no mu nti ase anomba Peter na dwum do wanyini anoba agye nkwan che se Messiah jane kwan ma ne ko ami we odi echi efri koko na echi ami ekotwa ajoda nyina ye ba nyina na odi echi papa we ba sesi awasane yare o ye Israel ni nti ana jane kwan won ko no di echi o tie tam di echi na ntiemu nso anu odin David ba humi mabo papa o tie mu ache ti jane kwan ma ne nko ena Yesu bose se awone Yesu Kristo Nazareni Messiah no ebe bua Peter se she Peter eye Israel fie nwan ya wo ni nti asuma me she nti asuma me Peter me kemo nya wonti asia Israel fie nwan ya wanyira no Israel fie nwan ya yira ni nti omo nchani asuma me na nya dan enya ma na mafo wuti awda wanu me na mtwa asam no dabi me ye printing press dabi ya to say ye nti asuma no dabi Israel fie nya yira ni nti ya dan yasuma no e te fie ye be twa dum num na say ye Yesu amaye ye pa enyi nti no ba ya esi sei na na mi wako agima mama mu ni bodamfo yi mi kan Nyankopon asam na ha an na fe ubesua de yes senyi yiti no ba ya e ba ni sai na ne ya kan asam mama hallelujah amen praise the Lord amen oba ni Nyankopon ya mabo amen twade bi o wasi dan Israel fie nya na yiri nti yasuma na nya mama mfo nti ya dan yasuma me ana oba ne be koto no ba mi nu nsa no sikai apeja be ko fie nsapan yes no tutu bi kan obeso Yesu koto dwem awurade no start say esu skills bi a woni ndia no obeyi esu no skills ye Yesu ehu mo boy yes Messiah ye ehu mo boy mi wo obiso mi sumo mami pe si oni so obesuma na ka Yesu akoma Yesu boss ne say ya ti kwa mi si ebie na no say hey mami enye fe stop crying Jesu usunu nyeden enye fe ha wonu se washina kati hey mami kawani tu enye fe na usunu nyeden enye fe Jesus Messiah hey ashina kati o usu de wonu se aka na akoma no bie na no say kawani tu na usunu nyeden enye fe usunu nya fe mami usunu nya fe kawani tu wo pesa wo sua na ye makono na me di me mediane atuma mo nkramai ma what a wow papa anu ya
I don't cock. To be fun and him. And dear. Yes, it's all per se. Remember, Diane, what force will be used now the force of it. Now, me mediane, no money for the money is for no. Hallelujah. Amen. And what you may do me mediane, me to my mum, grandma. And the first man put with the Bible, no. And what the Bible not say. Say Old Testament. Or true catch you say when you walk from to man grandma, no. Say the agent has the year declare said a young grandma. Now for grandma like you. Or grandma like you. Wouldn't you person who are? So for say on 5 million. And so now, or only your grandma small boy. No, bulldog name. Yes. So for now, which consultation fee, no? Yeah. Was the agent as a young grandma? Yes. One can say grandma, Debbie. no, grandma, Bano, I see the young grandma. Oh, what so far, Zan? How does it to apple? Why does it toil? Why does it get dross? Why does it don't go? What grandma like you? I won't know. Now we say it's soon, young grandma. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Oh, God, give me what you Amen. Mama won't you see? Amen. Munyazano. Yes. And come on, Munyazano. Yes. And come on, Munyazano. Yes. Dog prophet. Munya come Abe Hua. Was it your 5 million? Son of a As no better so do a bulldog. Yeah, my name rough. Yeah, my name rough. About your man just Amen. Come on, Kababum. Was it? Open some of the mediane. Pop. At Mamma Kamema. And no banner say, woman, brother. Woman, you're very good. Mammy, be no say, Papa. A woman, brother. Mamma, Tibabu answered that when him say, young gentleman, he declares and crammy. But not no open the Musra. Not do those a woman would add. Nanso inkna mama no Young cramma. ye dim pro if you random pro so go from the before one teaching my own you won't to say a cramma. Mammy, Jinu, to a cramma say, and cramma money, I must see a bedi the table. So there be yet Jadam, ye would run at the table. No, yet the attempts at that table today. I say, and pro pro one a good farmer a free table is so good for me. and no be yeti And no be a tough papa, my mustn't be the table. So me bassen be the table, I say. na yesu se Yes, you know who is so bien nobody do table so be a day. egu fom Be a day, egu fom Kababunu, eno so ba no catch us oba. ogidi eso Would you so? Hey, enye ma said your pen and your mouse said your pen. amuru ne baba no hunya ne What for quotation ya? Not the other now was Only a dofo. Mamma no, the no deal what object to so. Oh, yes. It is a black with Jenny. Said you are black with you. If I'm with you, yeah, a bit Messiah. That's how you're there. Sabra Nancy foot. What's a sabi? No, the coffee. A bit magical. Bejo. We are bois. Papa, Crama. We are bois. Or crama. One was announcing foot. Some quotation for announcing foot. And Mundi dot here. Tell her when Mundi dot here. Where financing? Miss Wood, the video, I'm sure me now. Not for quotation. Not take the or to the next year. No, the 2 1 yes. What's the sound foot? Obi ni kwa bomba kwa ni ku ni onim ni ku wa mama onim sa ni di foot try kwai. Meme diniama. Are ready for the second? Amen. Ya wem na life mo. Amen. Bra. O kra man no. What said the nothing foot track odi? Ai. And you see o kra man ni bi. O obi a prayer camp. Yes o dware a. Na ne hunsuo na esen no. Na nkrama ni butubutu ho. No mo so mo nyoko krama hunsuo. Bulldog no. Just only a bulldog na shagaya ho. So for akwa shagaya. Ni to bin. O roba. Na mo sa. Small dog. Why you come out to say wow? Yes. Soon. Obadi for the second. Amen. And then what do you know? Amen. Then you kwaje do. Amen. And then na nini a wutie bi do wo mo bi fulu sa. Oh. Obadi mi akuma. Amen. Me kai e friend saying et. Satan ni o de bre. And e ba pata. Yeah. The bread about pata will say that's a canopy samno. And my papa to me high canopy and say, Unse Modu. My friends say, I saw the beer
crusade na ebre na mo ye we pa na mo be wie crusade no a ebre no ese mo boaboa no nya sa ade achi a mo be gya gukrom asa ekuro so bia ma park na mo ye na osofo pese church members ese sempempro eni ebre eni ko mfie amunu mu hanti okay ma se de chira nsuo so okay no de apeti apata so mo be wie crusade no so open kofa betutu apata na ko ma bomodia a chira nsuo so on the apeti blood so the apeti pempro ni nyina obi wo se ma no ntin pempro no ma no ntin bread come and see hey speed obi tiri bob bede se de tie that's so could be within a short time no to some pempro to tuli nyina yes not so for to the car no the scanner to the car boot oko yapon you see obi am my friend can just wa be efi no baby a onyanko for the bread ko the way we were true fear na wo na a che onya se fagya dai watu die na kwaso o krama na yisu na adwen krama ni bi ha bitin krama ni bi ha adwen do obadiam na amen wo hu mabo amen wo hwehwe adom akiri kwan adom ni se ye nka ho o se me ba me diem obekotu ba na kira John 1 verse 11 oba onwara ni diem yes na kasa no yes also obo no wan di wo tie do kan no oba onwara ni diem wo tie do kan ma to 10 okay also mo kwa kasa mpa no yes enche Israelfo ayera na ma na mu fo de mo mpa sampa no enko mo kwa kasa mpa no enche Israelfo ayera yes Matthew 10:5 Matthew 10:5 was do me na Yesu suma wo share won say mo mane nkwa mana man kwan so mo nhye ni Samaria ko biara na mum ko Israel fie nwan a wa yira no nchen and about 15 so verse 21 was it Peter uni ntia suma Israel fie nwan wa yira no nchen fie nwan yira no nchen enti no suma me enti no suma me na nyama mum fonti ne yedai yesuma me ni Yesu Kristo aba say Gentiles no hallelujah amen was he we declare say ye kramamba yeah amen amen it will call Old Testament ni declare say munya abuafo a montomo na nani montomo ho na okrama mo famo okrama no san krama na ye ya Yesu na be kire yase anye hu yan tete bread say ne ye dai ye tie wo obo ade Nyankopon na nim obi no ka John 1:11 was oba nwara ni diem was me ba me diem wona wo ye onwa ni diem omo ye me diem wanye no omo anyeme na afa dudu a wogi no dindi ye no Nyankopon say dudu a begini die no oma won tumi say omo tumi say wonye Nyankopon ba adum ne nie yeah sana tedi a ona nani hwa mama yes dudu a begini die no omo mo so tumi no mo so meka Nyankopon ba yes eti adum ne say efe Nyankopon di asampa no de ma Israelfo no yes they say Israelfo na poasam no dia o de ma ye Gentiles and osofo bi gya ba bi ka cho say e ba ha na asesa kwan benzo mo forget be na mo de akoya na chance still Nyankopon ani wo Israelfo no so yes ya we nani wo Israelfo no so wo de bi be yi Bible na kira wo se wa ma ye ntumi si ye nyadan ye Nyankopon ma sa quotation osofo se mo church members ni ye o ma otumi so be Nyankopon ba ni je so Nyankopon ba mi quote 1 John chapter 3 verse 2 1 John chapter 3 verse 2 obeka se mi akira wo was adofo say de what yasam say ye Nyankopon ma what yasam say ya ye Nyankopon ma na de be ye hey am utimi nya wo de ye be ye na be Nyankopon mama pano enya na dio abi nya na dio all the rules and regulations ni ma what me this one what me ayo papa yeah it is a who say kan wanja we shadow yes wunya complete oba Debbie. I just want to di ashade no so yes hallelujah amen and we ti ma ya wo da no and ya domini say big ho no ho hallelujah amen na ye di every time and she be adan amen see you interest am see be bet me adan apasi and the first time ka syllabus no eni yemu Debbie. but now no ya bring syllabus ni bi anya sa me ka no syllabus yeah eh ye bi abra yeah see you adan yes screen see you bet me atwra na mama we bi obaye no bet me atwra twa no ye na ko ka Nyankopon ma no and your friend Adom say wonka ho yes na fa de ya fra wa bam bi etu anya Adom yes we prayer obokotoko we prayer na bo fakwa we prayer na bo kinfansa we prayer na bo house of folk we prayer na bo friend say as go da na ti ye na ya fra ba blaster ya Adom praise ne dos hallelujah amen what dom ni say ya fra ba blaster say be bobi hwe no bo no blaster ko
fan kono ya fan kwa okotra bench onya bi nyedai embo em wo che ma cho say mo ya man de yes na so de ba ye na mba ya mama pa no enya de agi say justify your inclusion no utimi kwakobo you so you good you do to right side you just so you good player to bebo bi obi tiri kwa your friend best camp and so ba go no nyedai o mobi otom obade for the senkan e je fa te che wo yire e fa to tim mo bra bia wo pa nenu wadom bra e tu kai 2 Corinthians chapter 6:2 2 Corinthians chapter 2 verse 2 kaso wo se ebre asem na metie wo eti obi hwe nya ba bia nka se me de ebre asem na metie Nyankopon ebre asem na maboa wo hwe no nka se me de ebre asem me tutu me niam bi mi wo de munya bote munya bra aso nya se me de se me sakramadio hwe enya se me sakramadio me ebre papa mu mmate me nka wa me ba sori me ba o me enya se me ma sori me ji Nyankopon di me ba nkofo bi nsam no no hwe enene wadom bre hwe enene nkwaje da na didi agro enje wo nsam se wala asa no wo de na owo mfa so for ati aso dem awo bu apo check be ma ati aso dem aso panyini ti aso dem abrabo be na wo na de wanya to adom so mama adom na do so nkofo dum do mo che cha adom no ye me say adom enye nkwa Atemuda patwana mdeba yes adom enye nkwa Atemuda ti obi ka to sa adom de be jo nkwa Atemuda ka che sa wadom bra nie yes what we sakra wanya adom oh yes because again say na you big thing you big thing so be jinga ko padi because there is no god no so Nyankopon wo di otia yeye it wadom ni say wo no sanji bia ba otim say otimi sakra wadwene sanji bia ba otim say otimi jinga Nyankopon die wadom no na so betimi di ahade no so amotimi ba ye obadan oba mapa ti wo say anuanu First John chapter 3:2 no. Yanum. Wasi adofo. Adofo no. Se de. Sabra ni kasa yi. Ye Nyankopon ma de. Ya datu ye DC ye Nyankopon ba John chapter 1 verse 11. Nanso de ba ye. Ne be Nyankopon ma. Ye be Nyankopon ma pa no. Enya nadi. Yes what kan wo de wanu kan. Na wo besi. Dabi. Wo de wo be fufa nie me bi. Yes, je share da ho. Yeah. I want to go for me. Omo ya advert na. O ti advert ni di. Terms and conditions. Yes, oh, we are see our friend where we need Uba. Unsabeka. Yes. No, mom. Terms and conditions apply. As you say, we are there. At home. Thank you, Sandy and Co. Hallelujah. Amen. Who did you run? We are. I thought we should share one. Yes. It will near with you. None of them. Yes. None of Nkwagyesem. Sister, and for 10 years of one. Debbie. Wow. What do you want to Adom so I do dog Nkwa? Yes. Ho ba chewa Atemuda. Ni kotu ba watch out. Isaiah 28 verse 9. Okay. Who dey tie nsem yan krofo kan baby. Isaiah 28 verse 9. verse 9. Osna ebe so obia. Esu komode no. Munti asem we de pa. Mo ye. Ene. Osia Adom no. Abaye kasa de ama Christopher. Ade do ni Adom no de ba je. Ye wa Adom ase. Ye ni mra bi ase. Adom ne ye wo mu. Adom na no de ba je. Ye papa de ntimi nya papa bia. Wo ye sa o hye onua no kutupa. Unima me ka kire wo. Mo onua na tra boni mu ate. Manipa ni hu so practice papa ye obetimi ayo. Yes. Adom no bremu ni se ese okun wa chena onku. Yes. Ese okun nya sia onku. Na mo hwe na se wo toto ne ma ase dia. Onuawe me ka se mi nche wo Nyankopon frɛ nipa. Okay. Na on child on find and child just like that. Tra. Ne sumo no enye magiri Debbie. ene pan. Debbie. Ne sumo no nya magiri ni brodo. Debbie. Unima me ka kire. Enye kokko ni to gbe. Debbie. Wo de we de wan pa na o wa dum chan ye nua pani aye friend Lord. Okay. Yeah. Lord. Wow. Sodom and Gomorrah say Sodom. Yes. No bad dey Nyankopon akoyi Sodom. Akoyi Lord. Ne yire. Ne mamienu. Yes. Omo yi ni pen 9 and enya Nkwa. Waji omo e. Yeah. Waji omo e. Mo pie fi kro no mu a. Omo do get na no say obi anhwe no anhwe na chi. Yes. Rules and regulations bata ho. Or the rules are there. Abata ho. Also for church members ni you. Hey. Waji omo. But person ham so so no ana. Or the rules and regulations are back power gia no ho. Yes. Waji omo. It was mo kono bi anhwe na uchi. Wa ba yo chi bada ni njinzi. Yeah. Waji we.
Toma duma ni se omo hwe manim no moko. Yes. Na lot. Ne yire. Wi aseja pade nti. Wo twe na nya hwe na chi. No ada ni nchinsi asa dia ye test. I'm a lot. Ne ma mienu. Because we yire pade ni nchinsi na sada ni ko mo. Na mo kwa no o gina o mintim no fa o nko biom. Wo twa wani chese wo hwe yire ni mu a. Wo so ada ni bi. Na lot e so fight no yiri nsa free. Ne yiri ni kom. Na ne ma mienu ada ni agimifo mienu no mo ka mami kwala person mo hwe dai. Omo jo maami o ma ni nchinsi. Na papa yiri kwala mienu ti ahye ne motoam. No mia nkwala yi se mo po akra mo hwe pa de nka beko. Yes. Mo twi nkwala fam. Yes mo. My brother, Nkwaje we na fam. Nkwaje we na fam. E ma kramani na da. Nkwaje mi se da fam. Dabi. Awu pifi komuni ajo ya se ajo mo nkwa no. Wo bi ti se onia. Oh. Sabrei, mo ba ye ma. Wo de no nkwa ye teachings. 3 years. Je say ya ji yeso adie. Yes. Ya ba ye ma. To bunu si ababo. Yes. Me kutu first John no. Wo se adofunum. Nyankopon ma de. Ya tu ye di si abe Nyankopon ba wo ji aji yeso adie no. Na so de ba ye. Na so di ye ba ye. Ne be Nyankopon ma pa. Nyankopon ma pa no. Enya na di. Adom no why? E te fe quotation from Isaiah 29 verse 8. Ebe ye wo se. Wo se ana adom na bodi mani ato no. Ebe ye wo se. Obi a Ekomo dino. No so da ye. No rididie. No didi ko bi wo da ye no odi mo. No be nyane no. Ana wo di fuo. Wo twahwe nkwache ne ti. No da ye ni wo na ko mo di no wanya fufuo pa no odi ana wanya betia bie. Ana wanya apala bi. Ana wanya banku bi. Ato. No odi no da ye. No be nyane no. Na ni su bete no. Na kom da so de no. Na wache bi ansi wo. Empty. Banku bi anya empty. Ansi wo. What the benase? Yeah. Mo so da ye. Mugu so da ye. Ana so bi eskom de no. Mo so da ye say mo. Mo so da ye say na ba jem. Atemuda beduma ni so wachetem no. Yeah. Na bi ye. Mo so da ye. Yes. O se sa na ebe yam. Yes. Ebe yam se obi a. Esikom de no. No ba so da ye no. No wa so da ye no anya nsuo. No nsuo. No be nyane no. Obi na ni so betete no. No wa top it. No wa top it for nsuo ni bi oni dem nsuo ni bi nya dai. Eso os ana. You know me so da na me num nsuo yi. Na me so me ni so temi nsuo bi ani heyi. Mo ni so betete na nsuo bi ani ho. Mo ni so betete na adom bi anya dai. Eni ho. Sana na ma me fo bebre di o mo ni ato adom so ma ma dai. Me na me sure Bible no. Me a printing press. Mo so be my Bible. Emi yama wo so for kasa me my Bible. We are so for no kabia. Emi ya. Pa. So wo je wo cheche ko free ni panchan. O ko Bible school. Na ko tena ho. Wa ma Nyankopon frau to ni divine. Se be bia dwenem. Da bi. Somo ha seka kunan teta. Kasa na me kwa. Verse 4. O se dai. Me kasa. Ka adofunum. Kasa na me okwadma me kasa ne ha no. Ena ma senka. Eni asenka na wuti fi apostle okwadma. Am fa ni panyansa. Enfa nkotutu obi hu o. Enfa nkotutu ni panyansa ho. Ana Wo bi so ji fi Bible school dia ni bia o fa toton. Nemom. Wo de me compare mo dia odofo. Enso sua dem no so. Yes. Kwa. Nemom no. Enam hohom. Ene tumi yi ene tumi a wo Nyankopon dia ma ye no. Na mo gidia no. Eno na gidia wo bi be gi asam na me Canadian. Anyina eni panyansa. E be sa wo be se wo gidia ni be gya nyame dan. Asam so. E be gya the word of God ko gya de osofo bi akosua. Yeah. Nemom no. E be gya Nyankopon tumi so. Ene ni nyansa so. Ti bi si de bi mo Bible nya dan. Enkasa. Onanyen. Tia de oni ato adom so. Mo na mo ntia na mo nya adom. Titi ma ade ane de adom ala kwa. Na kwa minsa ni so atibia ba. Ko zai. Adomo na miria. Ene de ya boro. Jama bro, ba bro. But ade obi eni obeti. Adomala kwa. As you say uzu ni ma adom. Adomala kwa. Ade no ozi anu anu de beje yin. Ade sofo ya weje obro. Kaki so kwa obro. So bro. Kwa master ya kwache. Obro. So bro. Na se me go penyi o wazi e gro no so obro. Nyenye ya manza. Nyina dukadaya. Adomala kwa. Hedo mo kire. Hedo mo kire. Hema no ni adom. Adoma akwa na adom na ade gboro no. Won fie na wo se no no. Yes. Dey so di Nyankopon asha dey so na ade gboro no. Wadom na no. Wadom na wo se no. Yeah. Me say
Adom nye Nkwa Atemuda. Yes. So for tiaye. Adom nye Nkwa Atemuda. Yes. Ibe kotu Bible na kyerɛ. Yes. Ma kyerɛ Adom send of us share. Yes. Hey, me wiem hyehye mi o. Me kotu Bible ya na me yam hyɛ me. Okay. Kotation ma me ara de wa. Kan 10:16. Say what can Gentiles na John 10:16. Okay. Or the Gentiles 10. Echo fra verse 16. Tiaye. Yento obadi Nyankopɔn Asa asɛm. me nkasɛ. O say. John 10:16. Mi wonyan fofra. O say yes na kasa. O say dey. Mi wonyan fofra. Me wonyan fofra. Won free eban mu. Omo free fa. Eban mu. Omo free eban ni. Omo na twase me do omo ba. Omo na twase okofo mo ba. Na omo nyina betie me ne. Na okofo mo ba no betie ne ne. Na ayekuo ba ko. If you for ne na wo ban ni mu no. He for ne na wo ban ni mu no ada no. Ene Israel fo. Opeke mo Old Testament. No dem ko ban ni mu. Ana Yesu ba no se mi wonyan foforo bia. Omo free ban. Omo de omo ni ban ni mu. Omo so de twase me do omo ba. Twase me kofo mo free ban na chi. Na omo nyina betie me Na ne. me de omo nyina begu enwanbuo ba ko no. Na ayekuo ba Na ko. omo yekuo ba ko. Ene ohwefo ba Ene ko. ohwefo ba ko. Hallelujah. Amen. Ekuo ba ko, ohwefo ba ko. Amen. Amen. Ana wose eban no. So odi bi beba mu dia. Okofo ma ba. Yes. Omo yekuo ba ko, ohwefo ba ko. Yes. Odofo emu odu. Yes. Na wonte ase edi. Me de obekọ ba do. Yes. Nya kwahwa asemi. Said be abeti ase ye papa. Ebi sa adom no de ekura heaven. Ana me so me cho sa adom no, enfo ye ngura heaven. Yanko Ephesians chapter 2 verses number 8. Efeso huma. Etemienu. Koso. Ichemu ye wotwe. Koso. Wose adom no odinam gidie so agye Nkwa. Wose adom no nam gidie so di adan. Agye Nkwa. Adi agye ye nkwa. Emfi mu ara. Wose emfi ara. Eye Onyankopɔn akyade. Ayo Nyankopɔn no de ache ye Gentiles na kwa. Emfi obi adwuma mu. Emfi obi na so we no ye we nti na Nyankopɔn ni ba Gentiles. So dabi. Ye to obi enhwahwa no ho. We ya mamuni ahwe no anya tu no. Na ade a oyo. Ayo no oba ade na ade a wayo. Obo Yesu Kristo mu. Anu ofa ne doba ne mogya no so so ode begye ye. Amanya opa wasiesie ato ma nyina. Opa wasiesie ato ma nyina babam. Ete mun kai se. To refer ye Gentiles yen kai se. Mun kai na mo yama na mamfo. Ya ye friend say den amanamamfo. Ewo hunam fam. Ewo hunam fam. Ewo mo ye from twetwetwo. Ano mo de sik etwa mo be ma no. Omo fra mo momoto. Omo fa ye Gentiles ne say ye momoto because ye ntwa ye be ma. Mun kai se da bi wo no. Yen kai se biribi atwa mo no. Na mo ni Kristo me Ye ni Kristo ni twaka to refer our Matthew chapter 10:5 Matthew chapter 15:21 adenti ya Matthew 10:5 Yesu hye asuafo ne say mo nkwa amanamamfo nkwa nyame asam nkyerɛ wo. Yes. It no see ye ni Kristo nya dan. Eni twaka bia. Eni twaka. Ma me ni Yesu ka kyerɛ say enye fa so ode ne manua ne baba dan enkraman ma. Hallelujah. Amen. It ni ye ni Kristo ni twaka bia. Na mo ya nanafo. Na ye ya nanafo so refer di wakɔ. In fact, the book of Deuteronomy 14:21 oka kyerɛ say mo ntɔ abuafu ne fama dan. Onanani anadan oho one quotation kan say mienu onanani ana oho yankɔ Bible no mo. Osna mo ya nanafo. Mo ya nanafo. Mo ye Israel man ma. Be ye nkai Israel mama ho. Na mo ya hoho. Me ya hoho. Yes. Ye ya hoho. Ye ka Old Testament hoho no a ye Gentiles ne wasam. Hallelujah. Amen. Bible nya abotrama no no abegya no wa ma wasua. Yes. Nya abotrama no. Yes. Na nrahye. Wonse me di nsam na di. Ka Bible me nkwa. Na mo ya hoho. Eti hoho na okom wasam Old Testament ye Gentiles and of fair hoho. Awo bo sha pam hodo no ho. Sha pam hodo no ye nka obi. Na mo ni da so biara. Ye frɛ ye kani so a no declare say ye one punch a obeku ye say nwan. Mo ni Nyankopɔn bi wo Yes, we want Nyankopɔn bi wo wiye we ase. Na fe Na fe die. Kristo Yesu ye gini di ye wo. Papa ni say for God so loved the world. Say do kan no. Say do Nyankopɔn do wiye so de ba wo no kro no ma obi obegina di no. Wa nye obenya dan kwa no. Ye gini ba ni di ye ni ti. Mo ka mo atiche. Ye wo kro na chi no. Mo nam Kristo mo jam. Ye nam Kristo mo jamu. Aben. Ya den. Ya ben. Ya den. Ya ben. O boasi awuram. Ya ben. O boasi awuram. Ya ben. O boasi awuram. Ya ben. What Kristo mo jana dom no dia ya den. Aben. Na dia wo ben adia awuram. Dabi. Wo ben adia awuram. Dabi. Sa wo wuram dia mo nti asem bi o kan Luke chapter 13:22. Luke 13. Yesu mo jana dom no dia ben fa awuram. Wo so fo mo take me sini munu. Say Nyankopɔn adom no aye adwuma pemba bi. Yes. Afia wura kro no. Dabi. Me si adom ntimi nyi Nkwa Atemuda. Dabi. Kababunum. What's a protein? What's it there? A protein. A protein. Abraham nam including grass church. Yes, the Christian nam nkro. Any grass church. Onam so ko Jerusalem. No, nam so ko Jerusalem. Obi se se. No bi sia ya je kwa ka chere se. Awurade. Awurade. Ona obeju omo no. Omo a obeju omo nkwa no. Amu ye kakra bi. Omo ye kakra bi na se bebre. Yes, ka chere. Awa ya je kwa bi sia ka chere cruise ni se. Hwe. Mon prince Chale. Mumprio. Na mo show protein. Na mun sha dai.
so be wura kuro na so ntimi wuram a wo se yade adom na baje yade adom je dia ene nipa pi betimi awuram yade adom na baje je nipa pi betimi adai wo se nipa pi ba pre so me sha hwese wusi akyekyere me ye ma hyeme etime ka won apre no ho wo so wutie mu ka won apre no ho wo so abaje de wo ka won apre no ho so fo te mu ka won apre no ho eti je wo yei betimi awuram de mu yei betimi awuram ade na maka sa ko adwa de ye ma kyekere church members so for a mentis one de tie no the bible be wura hey nyemio dabia nyemio what's the baby say pi no kan many are god no kan but few ni asem no ni betimi ade o ti adom no wan utie mi a fa she otiri se okon agyeman obo ade nyankopon na me so ya we na me so ka kire se adom no o se no haya wadom reni ayi aduma twam yesu abewa wie wona abegye na die no ugi ni di na timi nyam nkwa utia yeye bisu begye na di na wo yesu an just mokai ya di to simon saso oda ne saso papa ni sha no so be ka intasam yes intasam be ka no bi ani ogi ni to say look chapter 2 verse number 32 what say can you be man man so atiye o say pacho 50 ne go 25 number okay Simon o say na obere be go Jerusalem ye friend Simon Mr. Simon so the paint ne say ni pa no watene ofere ade no or the Israel rechichire hon konko ye chire pefe se oh ade e fe no wo hunu bi Jesus o Kristo ye brother kenansa ajenkwa mezi yansa hon ne man so asori fi konko peja ne kwatena asori fi aborofra Yesu danfo no dana ya wo ajenkwa mezi ne na watwe pepe ye de ba so dem o mo de na say dem na ne tiama no ye me say dem na ne tiama ofane ne to na ba so fu panyi Simon oji papa yi to ne nsa so o no shiro nyankopon Yesu to ne nsa so no opeja ni ti no opeja hwe ne ewiem no ohira wo ba de ya we se Ewrade Elohim ya we afa na wogya wako asumdue se de me se huna jinkwa yi de ebetumi nie se de wasam sie efrise mani ehun kwagya wasiesia ma no da me nsa izu o kani ebe mama nyina so timi aba nkwagye no be se o ma Israel mo nyam ye be sa be se o ma Israel ni mo nyam no ni o ka wono hono do kafa ya ajinkwa mo dia eh ni papa ene ne maame Simon Shaw wana Simon shira abofra no eno ka kire mo se asem wasa kan ne se hwe abofrei ye dinesi ho ama inipa bebre afiase ani o mo so de pacho bebre beji Yesu adi ayedai ebi so beji na di ayedai ti bisa wo se wugigi na wo dis ko bi atie die no eyegidi ba yegidi amode ko hwe ase anagidi amode ko nyankwa hallelujah amen sister mo agenya sharp na wugigi na nkwaje gidi do ba hwe ase ho akwa gidi do ba ko ifa enkwaje am na so for koye ungije no ungije ko ja tonton so dia madim wawu yes madim wawu dukudem nanu wadomre amen mami kotu asem we mfa nkyirawo ye ko hwe die bi nyankopon ye okay yes kadie bi awo John no Romans chapter 11 ko verse number 1 yenti obode asem baby adi firi wo kire verse 11 verse 11 no ko wasi eni da so pa eni da so pa ko na afemisi won su ti se wore hwe ase oso mu sinti so mo hwe ase debida obekirem nemum enkwaje nam won tra ho no so abeya manama no de eduani ni se eribema wa twini nkunu eti pacho TV for bufa ntuso mame yes eduani ni to hwe TV ni so a bo se dua wodom yenu ba ko ya kiro Israel hodai Israelites ya choba ku Israelites ba ku Gentiles yes ya choba ku Israelites and ba ku Gentiles okay it Israel for dua na si wono yes ana amanam for Gentiles ye dua na si wono yes ti abosunsum dua at one side yes ana oba de ya we dua so si one side yes okay eti kankwaje yen ade nyankopon ma ye Israel for no omo nsom no omo nko na Gentiles ye nsum ne yanko okay obi anto no no hwe teaching we yi osofo bi ka cho say ye di ncheche ma Israel for ye nkan ho a ka che ne sa apostle ko agba so hwe ne ho yi pa no na ni so biri no a o ma ne so nte no yes eni Israel for dua ntimi so me di e kire wa ti dua ni o ma me sama da ban ma sa di ato so ma ne ko o kan was na afemisi afa o ka kire was nti se wore hwe ase asem ni Israel for no bia ngi Yesu anyeden endi
Odofo say is afọ ji Yesu di a kama mum ni bi ba kokre no obekọ heaven. Oh yes. Kama say out. Ozo awe me out. Out. Na mu is afọ ji o ma anyi na ani no. Ano se sa na te dia walusu. Yes. Nkofo bi. Ti sa na te dia uni obeya de bi wa. Yes. Ye ni. Is afọ ni o mu nyina totọ fam. Okay. Na ka no mo hia ba bi. O mo budua no. Si ya wa mu nyina gu fam. Ko. Wasna Nemo Nkwaje nam won tre ho no so. Na Nkwaje no. Na won tre ho no so. Na mo tre ho no so. Abaya manaman no de. Ama yen gentas ye benya ba bia she or selection. Say ama wa chiniku or selection we yen gentas ni. Yes. Adi abi president Israel ni. Odua tie mi ye wa. Me say one way to heaven. Yes. Because just so yen gentas ye way. Na Caesar for way dia. Akadua mienu na si wo no. Obaka just yen fa dua na ho nko. Yeah. But oyi free dua dada no. Amamum for dua no. No dia be she Israel ni nanan. Ke se Israel we su Israel ni we ye krado. E no suro Yakopon no ti Yakopon twedi ampona samu a. Ke ye wan nya dai. Ye wan to fam no. Ama vacancy abedai abedawo. Ti krade bi e. Ano afa wo mama mu ni no ni. Okay. Ano do wa be hye Israel ni dai. Anem. Very good. Eti when say flowers we nye ne color ni. Yeah. Na so ye na be sha. Ati se wo kocha kokore de. Okay. Edi fi nwuram. Ana be frank kokom. Okay. Onya kokko. Debi. Ofie. Debi. Oye nwuram den akokko. Oye den ne na wo be kire so oye den. Oye akokko hwe de. Yes. Eti mama mu ni no ni. Ye na be sha Israel ni we den. And efetie. Ye ba beto aso. Yes. Mama mu ni mi so den. Oni. Yeah. Ye na be sha Israel ni den. And yanto aso nyanko. Wasna se wan tre ho no dane wiase ahonya. Wasi se Israel fo ntre ho na ya wa amafidua no abaye wiase den. Ahonya di ma se. Na won so hwan no. Na ama Israel fo so aye den. Ahwan. Ano obebo gentas ni musalashi. Eji se won so hwan dane amanama ahonya. Ana beba mama mu fo yenya vacancy. Wo mu so wo mayo no. Ama yenso se ye di bi ye den. Ye ba benya ba bi ahye. Yes. Hey. Hesa wusi akekere me. Se mi she obi anam. Mu wi dua na si wo no. Yes. Eti mama mu fo dua na si ado. Yes. Ko. Wasi. Na se won so hwan dane amanama ahonya. Wo mu maye be chane saara. Ye do ba di na se em so obi ahwenua ne kakra wi. Efe ye mra me so kakra efi. Eti na mu amanama mu fo. O se mu amanama mu fo. Ana me kasa ma kire mo. Ana me ka we ya kire mo. Esa se me amanama mu suma fo ti. Ma me tie yi. Me kan fo me su. Me mama mu ni. Yes. Eti mpese me kire me ma mu fo. No mu hunu nyam som no yi. Say bia. De be ye na yi Ghana fo amu tie mi. Memma won wa yam ehunam achi ne nkunu. Me ankasa me ma mu fo ni ama mu fo awa kwantom nyina ni abom so. Na maji wo mu bi mu nkwa. Na metinye preach me ebi mu aye den anya nkwa. Ewo ba bia ye be hye. Yes. Odofo. Memma so fo bi na da se we ye di ma Israel ye nka ho. Yeah. Ya ma ye dua bi se ye ntare ho. Oyiye fi dua dada ho. Odi ebe tare dua for Israel for dua na ho. Eti nyego ponche se osomfo fro nya dai. Emma ye gentas. Debi. Mr. Be careful. Our Sunday worship ho. Yes. Maybe sa question. Asem ni Mr. Ma beto aso. Yes. Wei Israel no ni. Yes. No sha. No wa. Oni. Yes. Ni dabre no no. O wa no. Ehye wa nyina no di so. Yes. Eti mi sa question ye yi ni free ho. Okay. Na wo be hye na nan a. Enye hye to na obedi so. Eno a. If I didn't na beso ka so no Jesus no tia no go Saturday na wo ko Sunday. Ebe enye yi. Dia kro na ho. Munku osoro a. Mbako. Munku obi ana so. Oba die hu yambo. Efetie quotation no. Verse 16. Verse 16. Wo bo amanamam fo kokko. Oba ye gentas no kokko. Se abedi kan no. O se wo che se dua wei. Eye kronkron a. Dua wei ye kronkron a. Na eto nyina ye bi. Ne to ni hini eye kronkron. Na se hini ye kronkron a. Na se ni hi ye kronkron a. Dia man no so ye bi. Ne man ehye ho. O etuatua so nyina eye kronkron. Na se dia man no bi abobu. Ano se dia ye ofre de kronkron dia impo. Wo man ni bi abobu. Ne man ni bi atimi abu atofam. Na wo ye wrem ngudua. Na wo ye dua bi. Oyusu wrem ngudua. Dua bi. Na wo ya fawo. Wo de wo frashem. Ai. Dabi osi ya tade dia no ne wo de wo frashem.
o da bi o se yetare de wo ne ade ko what the wa fra shem ye de wa fra den ashem o na wanya ngudua no ho ehini mu ansuo ne bia wo ati nsuo de free dua we mu ba mi na ba den wo benom the pastor ya prophecy o he's talking about the doctrine and she said na is an indisu and na wo genta no so ba den and then na person catch him say so ye de na so is afford there and then na person watch me sa hallelujah amen and then na person watch me say so ye de and na so is afford there yang catches yen trade ya no wo Dabi. wo yi afidie no de boss na sha be sham Yes. etu gidia no do be sha ni dan and then I was when ngudua ni mu nsuo ni bi ya dan enom eti ba ya dan kana wa ho odua no wa odua no ho na sa wo ho a wonim na yetu no na me de we be di so we bi di so enya wo obecho se nya wo na wo so ehini no na wo so hini no na ehini na so wo hini na so ti hini no do ba command wo no na se wo di so yes wontimi kwatade dua bi usa me no dia bi pani eh ba se sana gentiles no ya so for dia mayen obi aye do pa so for dia so dem owoyire catechism owoyire so le pension owoyire want to fin kokra owa na yo mrewa and ya say dem yeah tu be shia Ghana brand any maba but me boy ay am fin fan ba ho say dem enwa na me megum ye dem enwa wo adwama yo mu say pacha Christo ni beti bisha short skirt no more open the front open the back open the side and side no pet na ni achi asai obitimi wura nya tugu no wura nya to agu no de bia to abesia tin ewurudu wura lie obitimi pet na no kwasa boliga confirm katati so ase de ma Israel katati so ase we de ma kolonto fo ye de ba du collection so dia ye de kolonto fo collection every time so dia ye ni Israel tight Dabi sika dia ye ni ma Israel for Ghana for pe na ma shade so dia Dabi ye ni ma Israel ye nka ho yes ba sika dia ye ni Israel collection ba ye bi akomam amen o man ti asemra odo for tie bible na se mo ka no yes wo se we ni we nse efom wo dua ba ko ho odo fom wo adwenya sharp and wo se ensuo no fidi zeni no and when they fidi mama mu ni wodua we hu it means one doctrine yes one God yes one savior yes one faith yes na ye dia doma be sem finfi won ye dia doma sanya ma adum ti aso le penyi bi anya no akwa bia pateshiba and wo ko person writer and wo be chodan ni say God is king pateshiba just onyame ni hi so anya dan on top pateshi na nkofo no say adom nti and so for bia o guide them omo dan hip life bi je fe so bi je fe Jesus bulldozer just say yes awiamo and so on road nipa no odwi nipa yes awiabo awunye road Jesus bulldozer no pu nyame ma so adia ye nton bia ne ton na so fie na so dem ada ni supermarket more typical more ye to bibia oh yes now so far we me sabre wuchie mi won apoa wo nyankopon ba Yesu ni moja waka we de na nya Ghana we nso waka we de na nya wa ko peso bolo say Yesu moja ya ma mu bi rew enwe no na musu Ghana for ma jiminti ebi mo jiminti ebi mu ni nyansanti wakoto Yesu moja so bolo me yira ye bi me yira ye solo ye num bi dia so bolo woni mu ya ye ba cho ye what ni Yesu moja e ko na ye me mo so from fulu sa no mo ton say Yesu moja da bana mi man dan ye ni bate ni be wuru nya asemu nante asabi mpediasa ye nkwoto ye nkwantwene ade the sister brother ade to ya odesa to nyama sa na se mi preach mi wie no be apostle bacha me nya dream bi and then 3 days na dream me nya no ka me fro say na maka dream na che na say bibi won wa me ya na waka che say awra unka dream no ka me chiu me ka se me acho mo na mo yama so fo twa mo wa mo ka ho pa bi mo ka ho papa o say ja
anyamia o me so fo ne de unya aka bibi a che o se jesi ye hu bibi na me se wo so fo ne bibia bra ye ni bibi wo bibi eh da bena Ghana for money bate eni me do ba pim aya me fa nkwa chiro dabi na ba to aso mi za do chira adum nsam part 2 yes and never on was me pontam odofo wa adwem la ho so etieni odi mama mu ni na besi ya obi no ma ye warning to asensi afa we ka se o se afa be ka se den duama na bubu se won fa mi shem o se duama be ka se Israel ni no sha no ye yi na to fam se won fa mi shem se ye mfa wo me shem wie ji a wanyi ni enti ana ebubu ye ana ebu ni na wo de gidie ana gina ho ana be shem fi enti hwe na wanyi kokroko sam wanyi kokroko sam na mom suro na mom ana wo sha no suro nyankopon na so nyankopon akura duama suro nyankopon na so nyankopon Israel ni no sha dada na oni dua ni nyina fifi bo mu mpo no wankura no no timi wine to fam a ene wo nso wantimi ani nyankopon ahyade so ori nkura wantimi ani nyankopon ahyade so onye dai onkura to asoansi wasi enti hwe nyankopon yem ye nyankopon odo a wanyade ama wo ni din ye wadom ni so odi be giedie yes ugidi na wabedi ahyade no so read the Bible ne wona wa hwe ase no de Israel na wate ahwefam ne ordin still still is in there ordin ade to ni due ni nya na fifi ye den ye de mratete no yes ye de nyanko omo de ye o kan Old Testament ye de ade tete wo yes why wasi wo de na wo mama mu ni de wo ye wodi onyankopon yem ye wodi nyankopon yem ye ene hye ho en adom na de adom na na so tisa wo tena sa yem ye no mwara na sa ayem ye anya sa na wotimi di nyankopon ahyade so anya sa wo be twa wo so bi wo so beto fam the last chance an editi ye de titi Ghana yi wo last chance an ade hwem no wo nye good church an kwatram na kansa gubu se kim na nkoyi ya wo so ya wa to fam last chance an editi me no Hwese wo sia chechire me wo de te Bible no who can to us what verse 25 da bi who can to us now woman so was na ko se woman so ko so mo ntena oji a wanyi nie no mu a anam so mo so ntimi ani ahyade ne so nti yes ene ye wa mo to fam yes ana so bai na so beti yeah ene ye do be sha nan wo ba so kura de wa bodam che o mo kura no se ne so kwa na mo awra wo se ye yi mama mu ni to ha wo de te Bible be ka se mi ache wo so se wantena ji a wanyi nie no mu a wantimi ani so a was besa de won ahyemu bi ye besa fa Israel ni na be hye ne ba ebise onyankopon obetumi de won ahyemu bi hana me kamba ba na egu o repress mama mu ni spiritual no wantimi ani so no want to wu no want to fam o repress Israel ni in back okay ye wa puna sini no o na se fo sha nan very dangerous adom na ya tuma twam na no adom ra amen na no kwaje da amen mobi do not let anyone deceive at all mobi deceive you the be see ya adom the topic ni say adom Nkwa Atemuda yes to ka Bible no Bible can say near to 1 Peter okay Hebrews chapter 10 verses number 26 yes Hebrews chapter 10 verse number 26 si enye na ne kura ni mu de hallelujah amen to we are not can 2 Peter chapter 2:20 okay o si enye no kura ni mu de na achiri wuti Nyankopon di ni aboa pa ko ye na aboa pa ko tra so dem ko di nkwasi asem a ene na bone wa fodie bia ni ho ma ye aforbo ba mbiem aforbo bia ni ho ma obiem na mo di aka ene atemu kaka na atwa na chiri kwan ene eja be shida eja o de be show chiri kwan ene no wadum chiri ade no yes wadum chiri ade eja na wotwen twas na mba kai Peter 2 Peter verse 20 2 verse 20 echisani fo amane na se wona merade ene unim na obagidi ne do be sha na wa yes na se wona merade na wona merade eni aginkwa Yesu Kristo hunim de so eni aginkwa Yesu Kristo wo dwane wiase fi na wo dwane wiase fi abehya na mu afa toa mu kodin kugu bi wa na so dem kodin kugu a wo chi asetena no wo se wo chi asetena ebe dane bone achenkane de no wo se wo sakra wadwen a adom ne de bejew wo chi asetena no ebe da no boni achenkane de no anka yema won se eyema wo se wa hunu tiri ni kwan wa hunu tiri ni kwan chense wa hunu chense o ko hunu na wadani free ahyede no konkon no ekodi nkwasi asam na aye won sade no kura da no se aye won sade no kura bebi ka okraman wasane akwo fie no ho bi okraman samani matimi ko fe
no de gufie why ready so be say okopra me so be didi on fancha me kose what ya nkyere mu so a mankyere mu so enye ye yeah to what from bakwajo fa pra be se kopra krama no we na waye no kwajo ko fa pra be se kopra o bakwada krama na no asa ye dey abum krama fumbe no sa krama we dey na ba ye no nya ba na de ba no eni nko pa prepare ba poliwa di be chesi yes ashawo obechesu yes ukwa sorry onyi sagu won se sa wadwene obechesu wuti aso dem wotwempra wo yam nhyew obechesu wuti efini na wodi no wa fi dada wo se ka wadwene no wa ya bode foforo wa sa kwa efini wo bi omu do be ka ba ko bi a che ho any preko a wa ye se preko a wa jare no ye jare na wa sa kona tacha wa ya techam preko a wa jare na wa sa kota techam na ye preko wura umfa ba ne mbo preko no nkunu what the bebo no kije ne ko podi be chesi wi so fa uto nkuto ye be chesi wo yes asa moto ati se hu aha chesi ni bi no yes chesi ni bi no high life hwa sister be sraw bebre edua na ni eni me sraw Israel for na wo mudi homeda yes eti me de me gidie chia me se me mama mu ni me gidie a ese me koyem homeda ni yes because nipa ne de me kwahye na nan no hallelujah amen oye homeda ni ebi se senka sankrofo ni nyina gidi no man timi amfom a anka odofo mama mu ni bienu akwa be heaven wo de be sinne me kasai according to the Bible no ukwa Bible mu a obo say heaven no nyakopo twadi ampo ya we yes anam se wa prepare wie da danti no ye gentiles no hallelujah amen wan fie di ba kokran to gate no insafo wadua we hu no omo na ewa busuo ko dumienu no insafo na omo na ewa busuo ko dumienu no esuafo e do be ye 12 pillars e be ye 12 apostles no omo so firi busuo ko omo Israel na hallelujah omo so firi busuo ko na ba ye mamufo ye nye busuo ko bi ye ko firi dabi yedi yesu gidi na agye die ana die be nkuro no amfe ye nwuram etefa die practice ye betimi awura kuro no gidi die e baako obagye die akwa wo ye 1 obagye die akwa president 1 obagye die akwa zie 1 obagye die akwa living yawa 7 day 1 obagye die akwa ala guntu 1 obagye die akwa sori bi ma 1 na mam no kwa ya be ko so betimi free sa gidi no nya nkwa ana ye problem yes ana na mi cheche ma chew say gidi ni nyina ba wie Israel ni ya wa na to no so no wan ya wo mama mu ni wunni hweyo the be and sanchechi dawa e ma so ni da opefe yes e ma hun say e one way to heaven e one faith nyakupo ba ko de agina die onu so na wa ma 10 commandments yes adi na beka say ebi mu do mu ni so ebi na mo mu ni so na wo gige chese de adom na beji wuti uni ahede bi aso obade mi akoma mount asiemra yenko the book of Revelation yenko heaven said of us share heaven Revelation 21 ko verse 9 asemi nka say osuru Jerusalem ni aya na ma ye de ato so ama me why okay heaven ko osuru Jerusalem na abofo ba so okukwa nkru wanson John say una abofo ba so ekute kuru wanson aha musuo nsuo eki akira ahye kwa na musuo nson ehye kuru wanu ma omo ba ko ba me nchen John say mba ko ba onu nchen abeka kira me say ana obeka kira say bra na me nkyerem ayefro bra me nkyerem ayefro ene odwama na yire no odwama na yire ode me na hu and they may preach about odwama no any ayefro yes cause why ode me na huhu mu ode John say ready twedi ampoya we pagya no ko huhu anam people tintin kase bi so ode fa bi potinti kase bi no kira me krokro ko Jerusalem no kira ni krokro nkunu Jerusalem se efiri osoro Yankopon san tensane twedi ampoya we nchen ni risane ye kwa Yankopon ni monyam kronikita obade ya we ni monyam de man hente se eboa ne boye de papa kroni hente se ebo papa te sa ahwehwebo te sa ahwehwebo mutia sa hwehwe tie sa hwehwe verse 12 verse number 12 ewo efuso kase tenten o se heaven kronikita fesuo kase tenten ewo apro kase du mienu teach actual the prophecy yes ekita edan apro kase du mienu ekita apon kase maako du mienu na abofo du mienu tuti apro na na gate baako bia no ekita abofo baako ti abofo du mienu na eti gate na no eso na watwe edin bia ana 12 gate ne so ya twe edin a eye Israel ma busu ekodu mienu ni Israel man abusu ekodu mienu ni din
What gate na yebe fam akon. Apom yensa wapuye. Apom yensa kyra. Apom yensa watifi. Apom yensa so kyra. Apom yensa wanafo. Apom yensa kyra. Apom yensa watoye. Na apom yensa so kyra. Kuro no of Kuro kasiye ni nyina nti o se gate ni 12. Yes. Ana ya tro Israel man abusu akuo du mi ni di neguo. Me pa chawo. Aduanafo gate wai. Ebi ni ho. Asachefo gate wai. Ebi ni ho. Asonafo gate wai. Ebi ni ho. Ayikufo. Ebi ni ho. Be me ayikuni. Yes. O wiase fam. Na ayikufo gate wai. Ebi ni ho. Agunafo gate wai. Ebi ni ho. Odofo akwanafo gate wai. Ebi ni ho. Edi kwambe na wo mama mu ni a ye wa wotu fam yi obetime nya gate afam. Aje se do be hye Israel ni nanam. Yes. Eti Israel ni ye wa nto fam so ye Benjamin ni a. Wo so spiritual no be ye Benjamin ni. Yes. Eti se wotiri ye na papa pa pe. Na wugidie na wugidie na ahyade na wudi so no a promote mo atme kofa Benjamin for day e gate no sanse nipa akwhye nanan no oye Benjamin ni mom ye hu se papa no oye man of principle yes papa no hallelujah amen mom ye hu se odi onhyehye na ye ni bibia yes odofa wutia me na ne wadomre amen na no nkwaje da amen emfa ni me ni agro da bi ene ma nyu nsam da bia fa ni me ni agro da bi ene ma nyu nsam da bi nanu wadomre amen nanu nkwaje da amen ka hu se Benjamin ni no aye wa no to fam ye do ko hye nanan mu no sa Benjamin ni no amwanya baabi agina yes amwanya baabi agina ma baabi se wutiyeye no body ye aduma benya gate afam yes and na person catch us streets afọ kwai na so ye kwai Ghana for way ebi ni ho Asante for way ebi ni ho Achim for way ebi ni ho Mfanti way ebi ni ho Akwapim way ebi ni ho Dagati way ebi ni ho Mamprisi way ebi ni ho Aigbe way ebi ni ho Nkra way ebi ni ho aye one way yes one mra wo so mo adwenya sharp da krono wo fapem dumienu krono wo fapem dumienu o jamana so ma fo so dumienu din na wo so oyom frabusuam yes odofo ene obusuani be to ka bible na a Christopher ye gwa wodo mu e wo otwedi ampoya wa anim o kan Peter 2:9 okay First Peter 2 verse 2:9 what's it mam headline nkwa okay headline no what's it Christopher papa no me na me twa bible no dabi what's it for papa Christopher papa what's it Christopher papa no omo ye no kura Israel omo ye no kura den Israel a Christopher papa ne den no kura Israel yes odofo wutie mi what's it Christopher papa ne no kura den Israel eti me am sin ye Christoni na magie di na ma be hye Israel na na me de ma ye no kura Israel age se me di homeda me di homeda dia me ye mama mu ni so ma ye huhu dan Israel ni je huhu fam no me ye Israel ni hunam fam dia me ye Ghana ni yes hallelujah amen odofo wutie mi enhyehyɛ ni o yes enhyehyɛ ni o yes etu tu yape akwa we na o wan to wona akwahye na ni gate na we nya fam no wona akofam ahya anan yes wona akof enhyehyɛ ni ukofam ahya anan yes amo bi na daw dabi gate no fato wa ma mencha de bua we da sanya hyehyɛ heaven no we da 3 wa and daw yes and was say abusu kodum ti every gate ne die na gu gate na no kan za kana mencha me fancha de bua Zaka 48 verse 1 what's it epuno edikan what's it epuno edikan Ruben dia he forget Ruben forget apoto so mienu Simon dia Simon forget apoto so miensa Judah dia forget apoto so 9 Sebulon forget apoto so num Isaac get apoto so sia Dan forget apoto so Gad forget apoto so watwe Asa forget apoto so kron Naphtali forget apoto so du Ephraim forget apoto du bako Manasseh get apoto so du mienu Benjamin dia e Benjamin abusuakuo odofo yawie Aigbe forget why ebi ni ho Mfanti forget why ebi ni ho Pepacho Mamprisi forget why ebi ni ho Akwapim forget why ebi ni ho Enumbuso ebi ni ho get why ebi ni ho Latefom get why ebi ni ho Adukro get why ebi ni ho enu ase mi ebi akani o mi chiechia mi ebi akani ebi ni ho ani obale a ye mi so mi bale ani be o waka
Yeah, any begate. Any begate to heaven. Any niebri. Any begate. Boda. When him now also. Yes. Anyami. Nkwawie. Yes. Obegate yeja. Obegate yeja. Game obegate. Unless you be pass it through here. Yes. And see that one way gate. Where you mafa. Ekofo bi fie. Hallelujah. Amen. Kwakubi. Anyami kwakubi. Ajasima. Oba dia man dia semra. Get in the down no. Oh, eye 3 and the one be pass it through here. And I me teach you kunkuna say very simple. Yes. Because it's easier for now why ngudi aka wo bi ba memu ni wo kwaye de ho. Muni ba bi akọ. Nti we ni edu abehye da nan wa. Orofo be ni part 2 ni baba. They go commercial break aba. Yes. Ya beto aso. Akane no na enimu ono. Na wasi sheda so. Ene dia wasi sana fadia. Abun sama shakotu. Ayewo, the kingdom of God is at hand. Beware of spiritual 419. Open summer shekot, Tiffany will be emphasis, and I know 9. I give you for now. Oh, no, when we rain, Yamia Quenwa. A woman, Anu kwasemo Isoya dosu die Ensu Aji Naosem ne beti miyama yati Nyamiya sipa Nyamiya kwainwa Ewom pase Isola dosupa Ensu Echinye bieni mo Ampa Ensu Ejidifo Yo krom su koma yehuda Akane no na yenimu ono Patada ya shishe krone chiwati Akane no na yenimu ono Toso ni sebe na busama sofo chimishe Tensuene Wajenga brini kobi kawen Hallelujah Amen. Ya doba di nasi Ebe fani siya Mede pema Oba di adma yebe sate fi ade akọ nya we se na hyehyere tie ni menchirichire mu nyina ko wie se efo ni nto adom bia so wadom breni Yes. wadom breni enfe ni agro Dabi. owo fa pa atemu aba ama wo Yes. owo fa wa itu kan Hebrews chapter 7 chapter 9 verses number 20 Hebrews 9:27. 9:27 Osi said the home of the person Eda homme woni pase obewu preko. Na ni wachire no atemu otu wu pe ya jajo Yes. tie divide asamanu to pass ya wo hell ya wo paradise Yes. odofo mesraw ne ne wadomre Amen. entwen no anka se mihunu yanka ese mihunu yanka banyansafo anya dai won ka bi da em se bibi eye bibi sinti no ye twa bibi aso ntentem na obade aduma ye be to aso me fa konsisi a frame sabre ya ye di pim he ye ba beto aso frame sabre ya 055 955 2686
055 955 2686 055 955 2686 say TV for na me just we bi say on person mo ye maintenance bi to be srawada uruma hello Safo. yes sir And I'm also doing cow. and council My city at 10 times to be a better and my TV. amen The total time I all kind of room and but what rate we more much to be now there are quite better mechanic say meaning say and also that one I say oh man penny power be so my Ghana sika semoto now be any crawling energy my ye now man penny in a few now be our day will be good flower better on them now if I call 900 and say about it for the man do you can't do any so one is no or no you wouldn't so if it's all be now or any yet not just and fact it's maybe room is say Abana nya found there not just a lie or why fast because I'm working man it was so yeah what do you mean so they are not just a one pattern yeah what is any when you first one very good everyone man yeah na me no me see an must be me aka no ma ko ba maintain me bi ase se o se me sia me di mo tia me ti ni me bi ase amen ko fa se abai di bi ase o na e se o so na se a Bible school me se aba kokoro mo amen ko ma ni tinya me aduma no fa na se de o ti ke ka Bible ne de o wa bi ma diri mu pa wa bi wa bu bi mo atre me na me so me see how kasa no pa any problem unya kukodra untimenka the more na me tie no na me me na encouragement ne motivation no na me de me sama wa ne ahode a ifi otunfo ho amen say ode bobo ho ban na wa ma o watinya ye adwuma no akwakusi awie me de ka me performance anyi be yi lo idea to tete say me ya e be for to akim every time who is that coronavirus be fire my na me sempa fi wo etimi de ka me nkwa de aka ban san fa 2 months ka ho na yen ko to antio iti abani ni sa de ni fi ho no na ade na ya adwuma ama ni kwadia no so atinya me ate ya mi tra on go to nya ofete amen we shall so amen I said ya no but hello you would be aka say free Pajo, begin the problem first to question man. Apostle Yarin Shalfa, or the Mayan. Amen. I've been a yacht Bible Nasi. Amen. And kind of call with the other so you. Or move my quotation, or Mr. Yeshem Rasi, now see I did, yes, the entire and do. Maybe I'll buy all the churches. And I've been a yacht. My question is a Hebrew Bible, not Greek Bible. Many be out to almost to do a Ghana, and I say, if I'm putting almost to Ubenya bia fake one abenya. Srawada Roma. Impani yambo so body be Adom. Na kwa be so betimi. Ore yamon pai. Why? Pardon, doesn't desire send you. Now, okay, Leviticus, and now, and then the Deuteronomy of baby. No, Kaze, most trust say, you should not shake the edges of our head. Now, so I am say, Oko Bible shop now, you see, your pastor channel say, who you see in shape. I say, chairman, and no mention and do not shake the edges of your head. I will Leviticus chapter 19. The corners of your head. Pardon, say, I will Leviticus 19. I am the hobby, these are most in a chair. Make 1927. Kanjan. I say, Monkonto Munyano, Oka English in this one. Say by my own. Over church with Tiasi, Obua, or Timichana, to skin. No, a gentia, and once I'm Noka. It took by the book of Ezekiel. I bet your client was in Yeti. Zaka chapter 44 verses number 20. Verse number 20. Paso, Yeti obadi na Asem. Was it and Jaha? Nenge bintia, Nenge some Sabia Pebia. Who ya? You sit him, Ben City Mum, Bubu, Bubu. Oh, chakwa down. Now I didn't know what you know to skin. Nefe waje bietua and your friend in Ponsen Tiamwa. We shall have a direction. And yeah. Answer no Namidiama. About it now. Hello, Patty, a 5 pet. Never foreign so 5. Nefe Yampong. Hello. Hello.
Ukasa no famo. Aya good evening. Mento nka wadawruma mesra mo a. Ukasa no fam mesra wo. Facha me. Hello. Hello. Me ba cho mento nka ye wa mesra wadawruma. Hello. Yeah. Good evening. Yeah, good evening. Hello, Apostle. Good evening. Mento nka kasa. But I didn't young boy showing treasure, bush or a treasure. Now, I send me a trim of my son and brother to be secretary. Efa, I'm going to put here that some. Apostle, I no me call, I'm not also the better of the other so now. Apostle, me be some of my shit. I think, Israel for, I'm a mom Israel for. But Israel for me, Israel for sorry for Meta. I don't know sorry for the other day. I don't know me say. Yeah, I want to Israel for. Yes, we so for Siadano, for me, than Yanko Ponda. And I was the other year, yes, to the papa, almost for Siadano. You better know oh, anyway, Miss Rawa, Memo being deceived. Why? Yes, one in the papa, or see many major backo. Because many major dim papa. Are the old chair? And you know, being put to Babu will cry. Would I desire watch a rabbit to us with you? But yes, yeah. That as for young Gentiles, and as soon as I'm forward. And yes, I'm going to Babu in Chinawa. Okay, 3 verses, Romans chapter 3:29. Romans chapter 3. Romans 3:29. Verse number 29. What's it mean, Kasai? What's it? What's it behind? Onyankopo yo ida fon kun. What's it Nyankopo is a phone call Nyankopo? Onyama na mamu Young Gentiles, onye Nyankopo ana. Ampake. Me come when you want to say ampa tiaye. Oya amana mamu fusu. Oya young Gentiles, yes, Nyankopo bi. Yes. Trust Nkwa. What's it? Se etisadia. Me say Nyankopo krono, Nyankopo is a for the oya mamu for Nyankopo say ya. Na eyo Nyankopo kro frigidium. E de Nyankopo krono frigidium. Ebu tutucha for pem no. Ebu is a for pem no. Onam gidie so. Onam gia ji Yesu adini so. Ebu mumutu for so pem. Ebu mumutu for so pem. Enie ni nam gidie so e ya mamu for no gidie ya je de betimi ja kwanna mumra na na. Debida. O se tiri mfantue mra no. Na mamu no. Yama emra na se timi. Ye die gidie ni be mra na se ayedan. No bia o se ya de gidie na be se mra. O dia yanko fabi yanko. Hello. Man patwa kasawai. Good evening. Good evening. The pastor made the larva. Kata si jaben. Na mi asu di enkan pa. Na me na wa den. O ma nyansa so mo nyansa ni o ma obi. Amen. Na mpate o me ko ni me nda sorry na ye nya sorry ni fa ye de mpabo pa sorry dem. Na kan pese da so o chefie mu. Beti chi aba tempawa ni ye ne ko ni emfa nko nyina. Ne mo fa tu di pabo akwa so de nyamfum so. Wan fa nko nyamfum so. Ne mo bi ka so de pabo akwa nyamfum so a. Oba ono abeti. Babu be gua no rough. Aye. Bye. Hello. Eva sana hoya le. Oba de nado. Yo, ready is a nyango pansi. Ne menya die pra. Me che won kan ati ni ti bi na mi nya oye, na mi nya. Na na me scan so ami hu se menya 7 years still. Na menya je. Na me hu je wa pasono. In fact, many angata die na unse chira no tia ya na ya me je na me shase o se me di bobra se me beboa ama nyankopon pie na yin ma yin hye tima ko bi na me sha pa sha ni ya oje onchira so ma afa enu anu ma mo hwa me ma hwefo me tiefo mo ma so ma sene kitwa bi ensa me number ni 0242327172 0242327172 kitwa bi ensa
boxing na me boa obi ato gloves asha me nsa so me nkwa America na me nkwa pa di la ho ye ni ase ye nyi scan made in Ghana o kan yanko pasam no kwa mo nya sponsor da me nton hwe da bi me dia se matie fo so masene yes na me so me to me bo masam no nufusuo kronkron mo momra wo nkyai na nje wo nkwa oba de nhyira wo amen yang fa foreign by 5 ni fi me ho popo semi me ye radi adwuma abroje foi me se me ho popo semi di erade na sem ne so and we try worship me se me ho popo semi nanti erade hu sro mu me se enomu na emi menya asumdwe me se me metna erade fie na me di erade asem ne so na me manante onyankopon ni husro mu enti me magin kwen nia me sewa ni se miwe mama koma pa na me fanye wadwuma apostle nyankopon inshiraw amen ene wa be kire another different cry hey amamemufo adom se na awurade Yesu Kristo ni wusoro nti yensu yebenya opportunity say yeyire ye ho a oh kwese yay papa obani o iva nanzwam ye chila amen dani danyina wonam wiye se nanzwam ye di asem biem ya men asem ada mi tie kireche wo ya wo ye papa na mi hu se sa so dem ne yete wa enzo ya yira edwa ana omudi niema no moton akwanchira kase nyame adom agye nso ye nkyerɛkyerɛ mu adom no pɔte ye wo mu nyame de adom ye nipa agye sika ana mo gye ana Ghanafoɔ obi a wati asɛm wo ebie awie yɔmfa asɛm no to ni kotodwam no wonsua mfa nante ɛwɔ no kwarum na me fi sɛ wuti asɛm no na ayɛ asɛm no yɛfo a na sɛ wutie de papa wo kan ya sɔfo obi na obetumi abu mesi papa wuti mi kyerɛkyerɛ be na no asubɔ won kyerɛkyerɛ yetie sɔfo bi kan sɛ wɔsi asubɔ gum bebre nam sɛ ne wa kyerɛ mi ti wakam sɛ deɛ na papa yi kyerɛ yi sɛ nka mi ntie nkyɛkyɛ na wuti na wuti e ba na mi yi firi hɔ nam sɛ we mu no mo sɛ nyame ma adwene no papa yɛ da wase awie yi obate me nka oba next week deɛ me mfama no da bi anga sɛ wo dum yɛ ne nsɛmpa next week oba bete me nka nso mɛboa bi me ni kunu nyina amen oba de hyira bebre hello apostle oba de asomdwe enka no aboafo nyina enka ho so bi asem we ya na wakan so focus ye wia ebe kan be kyerɛkyerɛ na me hu ɛna onso de abeto so na anytime bia metie sa asem we ne kenya me ema me yire me ho se me so me nyame ye apostle nyame nhyiraw na ye de na ye nka ho kura te se ne wo ka no a ye nya ya ye si adom no apostle me na kan na asem bi osi sa asem ya asem da mitim besi ne osi mi hu yanka oya aboa bi ne yemfo ye ni hu no na ne hu hasen aboa mo ewo wiase nyina apostle nyame hyira bebre wate nyame hyira wato nkwam amen me ye sorry nso se na no voice message na me ye ma mbo mi din me nsa boss na na chese ekọ ye nti odi e sra mo fa nche me e Aisha ni o Manchester oba de hyira no nje makoma so ade ma hello yeah apostle yes, Benson ni yawe enkoso enyemo akesi amen edano na kama ikasem bi wo se ona edi bundles ni stickers abmema o masafo ma no ba ku bi e wo Ghana ono de o sese asemo ebeto a bo ni din
se ebia apostle kojo apostle okon agyeman nyankopɔn eti mi pese mi hu se ma mo nyankopɔn din director na me kokɔbɔ me sɔfo ni din se apostle okon agyeman nyankopɔn a e patro ɛhɔ no ehwehwe maso kakra eni ti mi pese ene abewo wasem ni abeka kakra afa ho eti mi srɔ bie mani ewo eno so na yehu bundles no ne stickers no da be di me ni o de body power ene wo mu a o kyerɛ sɛ kyenkyena gye sɛ wodi bi taa wo kaa ho kyenkyena gye sɛ wodi bi to wo nsa na asɛm to a waka sɛ wan Nyankopɔn gyeme da no sɛ me kyerɛ mu kyerɛ sɛ edin bi eni osuru we yase awo Nyankopɔn de ama yɛ agye nkwa wo sɛ ne ba no nkuto din no de ama yɛ ɛne ɔno agya ne din yes me din ntimi nkwa ebi so bi na de to me papa na de to me papa ya fa me papa kwa brasai yes me papa din anye nkwa Debbie me okwa gbe me din etibi nye nkwa Debbie ne mu de Nyankopɔn de adom me na me kan na betima agye nkwa yes eji so so bi ka Joseph bonidin na nu na ebe agye nkwa a part of business oh yes what do we kwahye nipa nu dabi nye sa na tie yan kan Philip 2 verse 9 and into Onyankopɔn so wanya Onyankopɔn no tesoro no wa ma no so kese wa ma ne ba no so kese wa dum ne din bia anu adum ne din bia eburu edin na so eburu eti se din aburu so yi na de ehyanse no de bi kwaye dan wa mi mu sara me nchia de no wa ma ye din aburu din nyina so edin na aburu nyina so wo kofa de ani din na no wa na de ama wo tie ba bo na se Yesu din mu se wan din Yesu din mu yaso amezi adinim asorofo na zani mezi adinim ena asorofo asasesofo asasefo inkotodie nyina nkoto obi enkoto no na tetrema nyina pem tetrema nyina bebo din bia ayedi wa na siabo se Yesu Kristo din mu wa Yesu na zani mezi adinim ena nkotodie nyina nkoto wasofo bi enu ani din betinya agye nkwa Debbie what to Job chapter 25 verses number 2 nyankwa Job 25 verse number 4 what the 54 nyankwa odasani betu Onyankopɔn what you odasani betini atini wo nyame anim san ebe ye dan o se ebe ye dan ena de oba wo no ba cho hwan na oba wo no hwan na oba wo no asofudi ayi mu hwan na oba wo no o se ebe ye dan na de oba achim na wo no ne ho beti hwe osrani mpo osrani mpo mfo ba e pai hyen ensuruma ho ntu onanim ha ensuruma mpo wasuru pamfa ba ene oba na ne ho ntu onanim ne ho nti na kantu sofo na kantu dasani abubuma bayi onipa ba buai check you be enye easy kan ayawre awo kanyankwa verse 14 John 15:14 edi no dasani na ho betia ye di kwaji di pankwa yo ba wo no ho na do ba wo no de be di no ho atie hwe na konkrofo mpo se akonko abofo mpo ni omo top mpo onfa no nto so andeti na ndem ukoshia bibi anka se geba jeme na anka se market jeme o se abofo mpo wa nche onfa no nto so ofo bi edi ma se empanye nkwa osuro ho nto na osuro mpo abofo ni mpo omo nte wa nanim a o de gini pankwa na kantomu osofo a uhu nyunyunyuyi na wa pro ubin kankai papo no constipation so person beka ndi me ashawa ma mutim adai mama last one na yanko Happy Sabbath, oh. Happy day. Happy Sabbath, happy day. Me pamucho, me pesa me bisa say last week me sene yibina me resa monsa kan why. I'm pacho mami hu ni say about the Israel. Abanku de saka. The Ghana no mobile money no system ni ye. Ba o ka say ko. It is just to confirm receive why. I know what your receipt now was up here. Near. Hello. Mani obanyansa for beti. Ni akwa adwuma kan.
di eni tina sase na say ye na di nyame nhyira amen sansa abia so for what you sorry dem owoye owompena nkatkistim owoye owompra ah so penyi tim owoye owompena na so na gumu na Christian brother Christian sister Kontofin kokra mwana yo mrewa sister Christian brother nto na de no mo hia nyame asem no me minimum so for otiri gina no popiti ka say wo dimi fa mre bia ye homeda minimum so for ogina na sorry dem ka say on the on fa ho ni sa homeda any Christmas no omo de akra na na omo twe the Bible ma ya ti asese sa wo twe akra ye wo Kristofuo mienu ye wo Kristofuo papa no na sa wan kire mo kwan papa no de no ma fa kwan papa no so aye nia sa coronavirus ni abeti ye ni am ye hu nyame asem no yanum ni yakwa sorry o yanum ni yakọ asori akese ni pese me bodin asori ye gina mo ni ye pretty a ya kaburafo ba ko ye kukuru shi wuti so a Ghana half be in fact Ghana half be dane ye ebe she nso sansem we na yanti wo sa sorry ni kare nyina na so ye de nyame asesa onam so na o kire ye kwampa no nyame nshira papa so o jira on so mami ani mo kan Bible ni nyina pasa men sane na sefo nyina me de ma fe bra na wotane ne ko asam ka mo ayi areas no mu no sa papa no no bounce o sam na ne sa na me ni ache ti kam de mesre sen ka wo sa on sane mra radio so na men shira obia bon ho moni obia radio so ntisa bontinu alaji go sabes alaji da mituma no o si Yakubu hanye nkoko Yakubu hanye nkoko alaji oni Yakubu ko si Yakubu hanye nkoko hello papa yes sir good evening it's here TV na hefo nyina amen me so make us feel bye asundien kan papa papa na mi dwe won se mi ho papa mi dwe ho aya na ntia se nya adwuma ngopon ayi amaye ne mi papa se wo be chechire ye de papa ya ira wo ya ira kra de bible ne ma na ma ka bonzam ye kunye kra na metia se die so be na mo fa ye wo dia mai na mi shira e fe mi manu akro Omar is inshallah baby ono ken kan fo nyina amen inshallah papa yeah so meet you hello so for Tamin Shroud, Yamete as a phone shroud and let them memory. Amen. In fact, my diva to a YouTuber check. I mean, who life I say, you can tell me a baby and not as a well view what they are to and let them have any life. In fact, you bet you pa once the summer. Then if I call me name Nkwa and as I come acquire Daniel. NKWAGYESEM pa na de ma ye yembre. In fact, nyamete as a phone shroud papa. Onko so ama wamodin. Onko so nyame onkonkwa wamodin ko so anya kese wo so. Me da ne da nyina NKWAGYESEM so ya wode ma ye no. Wakoso ade ama ye. Ye se wrade say, "Genti na sopem." Na yenni so the dache no. What did you work at in fact? Again to me, answer Saya Blabwa. Nas years to Badia, betray my paisans as a maniate. Nika na walkano, the son say. Bible no, I suffer for me to me was a big young crow. About the age now. When you come as well, dear man. Hello. Hello. Apostle Daniel Madrid at the same. About the Adom. I mean, surely was some of the buying and said, and then 3 days near me, I said, "What a man can." And then so I dropped my widow's mite. And you know, I mean, sure, Apostle cancer panel, and then we. Last one. Hello. Hello. Yeah.
Yeah, good evening. Me also. Please, I'm calling from US and I want to contribute to the program, live program. We are listening. I'm listening, meet you. The patrol, Nana Okase, Mikasafi, US. Okay. Now, so for Yamin Shrubbery, Ewadia, Walker, and then Yawo. In fact, you mean a Yaki, and your cry, you say. And your crying said, Yami, me, Pabia, all kind of near some extra number. But, dear, what the quotation be true one and make kind a Revelation 21 to 22. Yeah. But in a honor so I imagine Capra, number say, be a witch Mukapra. 21, 22. In quote to 21, 22, you. And the one to Revelation quotation, me quote kind quotation. Revelation 21, verse number 9 down. 21, 9, Mesrawa. 21, 9, I'm a kind. 21, 22. Oh, you was in the mention, and I said, I'm kind. To 22. I know, but what I'm saying is, I read some. I say, but me to make kind be 21. 21. Okay. Can some lecture me must say me na me kan yen wo na wo kan ni sa. Okay, Martin, mami, antu ba se me chewa no ase. Okay, can I mention? O se na apono du mienu no. O se apono du mienu no. Eye ehwene pa du mienu. Eye ehwene pa du mienu. Na apono mu biara. Apono mu biara. Wode ehwene pa ba ko na ye oye. Wode ehwene pa ba ko na ye oye. Na corona bonten. Na corona bonten. Ye sika kronkron e sika ahwehwe mutie. Ye say be preaching about the book of Revelation na say na betimi ayewe. Ma cheche nwa adaruma. Encheche a full topic in Yabotra Mami. Meto me book, remember the book of Revelation 1, number 2. Me pese already Adom, na mi young we sponsors so meso mu ameti me say my stable me gina. Le fe ba Revelation 1 na I teach about when they me preach topic ma ko pick. Oh, okay. Tu Yabotra kra. Revelation e me teach e be funu keke. Yabotra why? But was your body why? That's it. Last one, yeah, na. Good evening, Pacho. Na mo ti say. Meaning say mo ye pa Yesu adom yenso ye hu ye. Me Pacho, ma send you message bebre still ni nyina no. O ma mi waye. Me train ho a me ntiase. Me nya be ma why. Ni pa do dozo. E die bi kra message be bia kwandi kra no. Eyi no so sika no so kra me send ma wo no. Me twa we ni kan ho. Ghana Commercial Bank. Me Pacho say where you kra we send ka o ma me message say oh. Wakoyi won saka so won kefe. Just say minua bema amama ye ayipa bema ne how because say me sendi bibi bro na ne untimi nkire me say won saka yenyi misra wadaruma me na iska biaye wa misra wa bikoyi ya why bikoyi iska bia me nkowe wodi me din ye we bia dia me nko nimpie rough na nse nkofo bi kochiesi mi a she na nipa no ye we no o ya de benti no me wudi mi din ya me nkofa uzika nda o me de wa de me back ntu ba frɛ me o frɛ me apostle mpɛ sɛ me yesei o ka kyerɛ me de me kyerɛ de ye wudi mi din ya me nko wudi mi din ya me nko me ka kyerɛ play e wo me sɛ wo boa me de but wo boa me a me sɛ wada roma apostle mpɛ sɛ me sɛ ni we bi ma na me nya ne sɛn very good na me hunu de sɛ wo ye wodi mi din yese bia we ene dis o mo time for na akwaje and so about the Adom hwedi na me nis ka keto bia chi nkoto me nkwanye den antwene di mesro bebre ti wo frame ya na wo so ye di nkomo why kofo frame da ti facha me se me din na ade ye de a me nko hello Pastor. Yami unsure, body yami unsure. Apostle yami sure, papa. Na Mr. First no.
Na me de mo hwa recording wo YouTube. Mampo started the meeting umpo na de be 6 months umpo mbai. Ba apostle sisia na ye hwo life damono apostle. Me hwa na menyu agi because me teya na menyu agi me humeta samna ase. Apostle me sra yankopon da ombo. Na mo so boni biala metem no memfiem. Na nyalan yamba ya nyame namba na yamba ka Israel for ho. Apostle nyame show ai nyame show na mo so last week no mo so me de bibi tum na menim sa wonsa kan da we ye no mobile money dia me sabeka urban me frefi US Dallas Texas I text message nyame show ai we ye no mobile money dia me sabeka but what the fa bank dia last week obaka si yahyehyam na so ebia na coincident ebia na team no I say me so stay in life no. Until frame now the cover baby dia. Match now say and mo say na tu. Na me ama kire de say oye. Wo the farm mobile money na dia to so na dia me sa beka. Me sra wa wada roma. Bomba dia na frame. Na nkofo frame da. Number ni 0242. Ye de nam ene di yi aboa. Ma hwe ni ye. De dia tum hia me akwaje hia me akwaje me hane de. Ya family so person if kofa baby anu maswati na ma kire se bia say besi na obeba ana say na me pa de minim se wo hia me eti mo me so me nkwa ho ban ma me kakra me na masi minim se mo so me kwa supam oba de nhira mo bebre ti me na ma na gu mi di na ase no 0242 327172 02072 11337 kitwa bi ensa wo ye no mobile money dia mensa beka srawa doso ni pa frame doso we ma text message doso ntibi wa na eba na doso ntibi se obi die akwahye chi bi hu but free wa kuma so wa ye nkwanye nsa ka untu sika anya dai entwere srawa dawroma srawa ne mo dia fa bang na se wodi we bia ma media ebia na yakra so ya test message bia na hu ebi so na akodi ba bi mi hu esra wada wroma cause me fa account na me bia nto so a wodi bi be fa o ite bia wodi mi di na aye na wodi code bi ma me se me fa nko yi dia esra wa na wa frɛ me na ma kyerɛ wo enhyehyɛ obeye sanse wo pɛ me de bia ntina wodi sky ma ne me no ye mumi ye kan adwimbom ne ye mo sempa no ban na bi bia wanya me sanse nipa pemere edoso ze se me so me mama adwen eye adwuma ena mase mo bia mane ha no se bia ama me message bi na me hunu ye biri pem betemenka oba de nhira no anyo akoma so ade ma to de bia me komu a du ba bia na me kwa metumbo kwa ho a fa number we de ye hwehwa ne odin eni ba bia wo na emfa enka membership group no 0244 183399 na afensu se wo pese ubo with 9 505145 0239545 024460 bi asemono na asemo so enkonkan na won so obeyi nhira yeda mo ase sabre ye koye prayers ediama ye tiefo ni aboafo yes sense ne eye homeda edika ye etwato yes ti ye bom ye ko bom paye obade adom waye beto bebi no ye de baba tv ni so obade adom a etimi abeto aso ama kitu abia nso fatu mai na bibi biara odi be support ye biara no enya kwada yo until nanim emfa mawo DSGH TV for God Yahweh and you ebusiafo ide radio sumdwe eche obi biara esama obi biara akwaba ediba enkwagyesem dwume se de ofudua pa ena ye piano ena tre kronkron so se according